obi abenye nti anu nti papa na onye ne saa na omuko bisa no asa na oye onye kasa papa bi anka ne ye kan se saa de baba ha na asam no ni enya okay na wa hwe di ma nti akra na abayo ya neswa no ne kotran no papa efa no no oye wo ba menti o akola no ba chan oye wo ba o ba ba chan okay minim ba so onwa nti wo say neswa na ebefa no ma ni nua ketwa ma ni nua ketwa neswa na te hene owa ha wonu wokuma se nyinya no eno obefa ne koma ne sister ewo kaso a enti chemu yie na so na na yo ni aye confuse obefa ne free hene na de ne koma ahwan ewo hene kaso na yina yewo na obefa no onu nchen na owo na ode ne ma ketwa wi ketwa no wa ha o ketwa no wo eba obefa no wo nchen na wo ba no ne wo natie sa ba isiwa no obefa abayo wo wo nchen no no wote hene kaso anyanya no wote kaso anyanya no ede ne bre ne sister wo hene kumasi ha okay enti asem ni si kumase ensi kaso a eno ye pese ye hunu okay no ode ne bre ne na wo ya we se wo de ne bre ne sister e wo kumase obekan se ode ne bre ne sister wo kumase sister no na woni mo no de sister no minimi no na woni mo nikunu de minimi no okay modi akra no eba no hwan ne hwan na edi na chie because se one na befa akra so ode na bre ne sister ne natena hwan ne hwan na edi na chi ene ne ba ye eja yakra no hye ne sister ne friends en Emilia ensa tam obefa ne die tam obekan se ade ne ye mpromutu nti obekan no when dam said that they had tia na ntina obia mpo enim sa akra no betu kwan bi sa na akra no supo ayefrem na ode ne ba ha nti minim se ye na nipa ba ko onye bi obetu medi akra no boni na ne sister no so nyanya no wa na no wo anta owale na oba ha nti so wo ne nchenya mata no owo ne nchenya enye boni nti Emilia na befa ne bre mata no kumase nti mu chiemu anu ma chiemu me because edin ni doso nti say bebu bo afra ye ni so nti Emilia befa na free wo nchen ewo kaso anyenya no ede na ba mata ewo kumase a wona netie atwanse na na ma kumase street ode ne ye den ko tra onu nchen o wona nchen ansan meba no me tesu onu ni ko tra nchen onu ni te nchen no si onu nu a akwara ne oye stobo sa oba complain omudi man no no se sa da obatam abofre aba kitwa no ye friend matan obatam na abre no a na ye ma akwara ne be fi kumase ano asenu no okay don ne be matan ne te matan wo abofre wo matan mu che wa omo bi abofre no ko school o ko school wa so mo to the schools o man to no so omo wi so ejuma mo ne ko so ara tna sa 1 year ansa na mo di ko so ejuma ona chiri sa asam we fi atiba ba nti me ti kasa no me fra abofre we be din ka fra ne ma me bisanze asama de ono chiremu wi a memba wo so be bisasa wo te ye no mo so na mo ntuo be na mutu ade fa ho Nekwanwa akwa ra na ebisa mesa fono ye pe soft ladies meyin fono so ye pe gentlemen ye pe besi na no zinzin aka kra na wakateti Uncle Bob say dem ma be sound zero ye pe beyin so on page my aka ka na wa de no ko dem ma warin ye rabasam kwa ware Akoma FM Yes,
FM. Akoma ejora, Akoma ejora, ni ebe mege yetompo. Akoma ejora, Akoma ejora, Akoma ejora, darling, ni ebe mege yetompo. Abo dumieno apa hosema aduanan enso akasema dumiensa na donko abo aha aye Akoma 87.9 FM ai braso sa awie Maa Akos minima bedwafo yaji adwa na ye Akoma FM na ye lokote na fe yade akobabu nsem jubadie no yade ebramo ewo Akoma 87.9 FM awie hye ne nso ubehwe bi ewo Onua TV Rabi 1 TV and Osakrom TV, Facebook live, YouTube live, TikTok live. In fact, platform ne me say na no, mama dia sa mo beko so na mo share. Ediama ye sami so nipa, minuaba Abna Jane Hegabema Teresa Boateng monkoso na mon share ewo ho. NS DJ Clinton monkoso en share wo ho emaye YouTube. And so Maa Joyce and minuano mon kaye wo ho mon share my TikTok. AC Afo and a violence group. Yo and also monkoso na mon share ewo TikTok wo mamo ene bibi different kra na akua esan ede bebremo ebia na mo enokra de mun tasty bi na obema mo tasty bi pa ti monkoso na mon share emfa emma ye wo YouTube eho TikTok eho ena Facebook ho meden ede Maa Akos program no eye Akoma mu nsem ene fiada eya na ye jaso esan se eniema no edo so pa ene yakua ene ye de ahyemu nti ya bone tew na fe yakwaji ahome efiada nso efiada eya na bibia etumi esi yenko na ye nuaba na nakua eni enkomo akua ba pa memwa ha na pomti se wiye yi boko akua you look innocent we innocent ba me pachan ujidi ni pase omo ni denu jaja nyezi ko kadu awu na nakua wiye yi yen hwede ntia wato yen e wo studio sa into aso ya Akoma FM na pacha na modomina na akosi asamwa ehumi wodomina na odo asam to menu na me ye ne say me mpese ye beje mfikyire ntino me de ne call me na ho tini 2 weeks time na ono so de me call me father ho no ti ye call ho ba ni 2 weeks time bi na o frame ka chen say ne father be frame ti mi san say e ya de ma ye boni bia na so de bi na obe frɛ wa buso asam ti anche na papa na so frame na o ka chen say akwantu me kwa na me say akwantu de hefa fiti anse na o se bedroom Akoma FM na me ti ase ntini Monday no ne me call Accra na ye koye bibia ti ye ko ba na chi na me ko ka kire me nanam bufu so o monti ase because be ma na be hu me enche o me ya me hu ade nti na o di mi tu kwan na ho no me ma afan ase na echi me ka kire bo ne se me nko ti me ka se me nko ni 3 days time no friend ka kire se ne papa friend se agent ni says mama me mama na koye ye pipes nti ye betwa 18 million ti mi hwedi na say 18 million bla ye nto hwe de menye ndem odas Akoma FM na me koye ti mi kodu me ebasa no na me ko me be ko no ana okoto chip foforo ede esisa me die no ti mi butan say na me chip no we no so de atumi bag ni nti ne ho no so ya abontinti ma tutum anhwe say ya mpa na say ya mpa ti mi kodu Jordan ho no na me share me bag me hwehwe mu nyina me hu sem na me friend na butan say so de chip ni to bag o say na me so boa so de tu ma tu bag ni mu nyina site me hu chip Akoma FM nje say de be ban say ono store agent ni number no no number na egu phone so ti e ba say o mo be send scan e just say o so ono ana me de send no enti me send scan e bi man okay me
kasa kasini ente won kan ye o mo ente won kan ye mbache to aso pacho ma ti mi sendis kan banti maame na me tene nchen no say 3 months ne so no sendis kana o sendi 2 months na 1 month akoshem o sendi 2 months na 1 month akoshem nti ba san me tena wa nti be ka 2 months na nka me diaba na maame ne ka sa me san ko ni this bi wo 1 month no otu kwan e ho so me ko tena 1 month e ya adwuma ti 1 month ne so na mbusa maame de na me san ne tin say na me salary we na o se maame na me ne tin so on sendi scan enfama no nti afa de na ma ye basa because maame ne de meka na ma san be adwuma we no asan ka sesa send man no nti basa ni 2 days na sai sister na so ka che me se maame na mtene nchen so onfa me nkoma ni nua ketoa e wo be fufu ene wo de me koe so de me ko ho no no na ni nua no so se menya adwuma e ma no 1 month eno na ni sister na ba no akwaje me normal na me passport ni me bibia na me call back to Ghana ma ko me ko ho no no sister ni treat me ko mo de me ti me hwedi na me se amaye adwuma wa send 10 months paper de aka nyina o onchen still no to me ko am kwenti e ma me ye se me nya adwuma bi abiem ena ni nua no e fa me so de me komani sister so de me komani sister no de makosi baby fufuro no yi me esiwo me de ni se bia oto ade aba no asan be fa me jon baby fufuro Akoma FM Jordan ba chan timi jona police for ebe fa me because e hono uja bonten o so mbe fa mako mbe fa mko minim hwe pipa bia ni mi ho number bia ni mi ho afi maye basa ti o wa na Ghana ni bi nso bae tinka umsa be yi mesi abonten se mini copy bia se e wo se o muma mbe bi se tinka umsa be yi mesi abonten ti loki na Ghana ni bi ba ho na me kan me nsem ni nyina a kire no ana o yeso oni obi okumase enti no o frɛ no na ya hwese obehu baby kra boy ni wa ampa ya frɛ ne church no o mna boadi ho na no ye adwuma ba twan na me boy ni di kire no na ko ho nto ko ankoto no akoto ne namfo ni bi na oje number e de maami to oje number na maami ene ntempa na me sanye obi phone na me frɛ boy na me church de esi wo ho nyina kire no nti ho na ode maami na no send this scan number maami na ode agent no so e number e de maami nti na ko bia se bibia nti me ko frɛ agent na me cheche ni mu se na ato me nti me sre na o ma me copy bia metimi dia stay ase ampa no send this a copy na ampa cho e na na wa ase ampa chan e de ma police for na san o mo de me ko office bia ye woman right o mo je awo se bia ye kontifoni aba na ye fiora for ye no mo keep you no mo di was mama nti akoba asa no na minya sa eyi na odi Sunday me na afi me ko di woman rights for no mo yes o mbe di ma asam no ama me ti yakọ to no ana mo ka say papa no ne yire na china tum na ansa na me beba no me bibia wo papa ni di nso me koye no na me nim papa no ma me ne ka chem say ono na abefa me bibia na akọkọtira ne nche kwa ye adwuma mi bibia yo no ni dim nti eche na ya chi ni kru no no kwa ka asa ache koto ni se mi mba na me ba ni mi dim wo ne papa ni dim nti jesi ye yi papa na ansa na me nsa ka me no ma ni misika nyina na ye de papa ni betum wan ya nti mi stay wa no mka se overstay bury me nti no me mra Ghana nti se mbedru a ombe sendi misika ma me mi bedru ye no ana me frɛ me call papa no papa ben eya asamwan papa nti enka papa no because ebra wo call Jordan no papa bi e wasanga Akoma FM ya ne nkrata nyina ache so no na nka wo kwakosi ni so okosi oba no so ono ye papa no enti usa beka papa no na ye hunu papa no what is papa no enti me boy asamwa me mpana samwa ne papa wade me call ho so ono na di ani mo do call me pa cha enti chechem ye hunu ye enti pa cha ko se samwa papa e ho na me ko na me ko kan bibia chen se di asie ni enti nke be ya nkampa na cho on frɛ agent no ni yan cheche bibiam chen so betimi no ma ye contact no yes you wate ti papa no amfa ama madam no
ene man kasa ti kasa nyam nsusu me ba no mo send me message say me fa me ID card and send be send scanner fa MoneyGram mama ti eche no mo sa ma message say index number ti papa ne frame na me call ho no na boy ne ba hobi ti waka chem so obi the number man ti me fa me phone e ma no fanyi number no sami wa say wa yi message na e wo phone ni su e de egu onu ni phone ni so yeah message pen almost send message say me fa me yimra me pa me ID card emra no mo send scan wo MoneyGram me pa chan eno mo ka sign fa wo index number index number na me nim number kra me so me de be mo ti ma reply o mu biem ti me ko di asama ba pa ono asama ba ono ohun sa message no no nu eyi sa message ni digu ono ni phone so nti e ba sa na mbusa na den na we number na free me phone so an ai me ye bad pan ka me fa akire na ka me magic na me medi na den wan ne kwaye adwuma mpa chomi na so me fa akire na makoji scan di me ba ye free Jordan me send me take ni me bibia ma o se me ba na ba na me ba ma fa hwe ama no eni nti no petu ka che me so wo kro fufuro so a che se wanfu wani kura ma mehumi akopem se sister bia da o ma me dia be choko ne bra ho akra me dia be kumase akopem se na papa no kra senken yo bla anka me si mi nsuo because me hu hia ana me ma ba ho no ai ndi enya hwe nti ne papa no kra na me ko ka asam na kire no ai me nya wa ka bibia kire no papa na me se dabi ma me nkan na bia na won kan ti me godru kra papa na nhye da musame amanio enti mi am wana msi de ma me cheche no ma bi nche asamwa papa no anti ase na ebia na asamwa etwanto ena mi cheche mse de mi cheche na ana se ode nyame ase se nyame de me nkwa aba eno kra na ye ne de no ewi ase de so won nkwa awade na nka chen so me de numbers ne evidence aba metimi e de agin sikenti nka uhu agent ne maame a nanka mehu se bia ombe send scanner mamiana no otuto papa senti etre na me san frɛ na me ka se da enti agent na me ka se ka kire na yanko na me ncheche nsem ni nche na one office for ne nkasa nanka me nsanka me sika no o me enkwa na dana no kra me frɛ no kra me nya no nti no e de chain ne number na o me wo no me frɛ na ekode a me de bema wa na wa frɛ no aka kire no ampa ni 2 days time no de number ne ma me na me frɛ madam no ene madam no edidi matama kasa because ono ne ka say me kwa me send scan no enfama no enti obusa me say on send me send scan man no ebi ka me onfama na mka so onfama asamo ana obusa me say wose ukwa send scan man wan me send scan man ono agent no me djuma na me ye ni nyina wa katua no send ma agent no okay na oba wa beje ba chan enti okajan say ye be man 1000 enti se me send say scan man obeyi ni 1000 na de be ka no no de ama asamwa na mka si enti e wa pa na mfra asama say ni say na madam na kan o na say onu ne father di nkomo na omo ne dana ka bia enti no mama send scan dana ne ye agent no me pa chan na me send man na msio ne me sro scan me send man me di kan o kan say me se adwuma me ba be ye me adwuma enti no eya ye container e mama we don't mean na creative kra na keep scan or bank me ba ma beje na me dia ye madwuma no see you timi de ni se wo ye bibia e wa ha se ama me te free on na me send me scanner ono asu na besi timi free agent na me ka asam ne kire no se na me ko e ko sie na mpana cho on free office wo no bizan se na me office for ne number na me ka asim pa chan na me de man na bla bi nso o Jordan on na se onim Ghana for bi ti ge bi ba on no connect me man on do wote ha kasa no enti no oba office wo e be ji ejemu se bibi ebesi bia no on be ka che no aka che because o kasa no me nhye dan enti ni ye ti ampa bra no so benti bra no so number no meje na me de ma agent no
ti me dem agent na anche na lockdown ni bae no na etwe me friend sansam madam bacho oti mi afre office for nana oga cha me say office for no from ma omonfa enti on dey waje akire ti man kan hwe biem ti etwe na me sa afre na enkra enche na nsen ya na me say madam bacho enti still na ofre office for na omomma wanse bia achedodo me dem eje akire die achedodo sana madam no ka kire me tina mako ekwa me kwa masem nyinene ukwa ya ukwa he wakwantu ya utu ye wakọ bregu ana e ba cha sana mi hu ba we nya ka prekran fa ma ba cho de bi ma yenwe akatua no na musumi bia no de wokotra ne nchen e wo Jordan woni tua but ne besi wompana asamwa so bia ka mu ena agent na anya ma wo na se wadwuma wo koye ho nyina no akam Akoma FM de e ba ye 10 months pay na de aka naka e hono de ba ye 10 months bosumi du ba cha na se wo ye adwuma wo Jordan abo enfie sen 2 years timko di office for no nsem to minya 6 months. Okay, so office for 1 year. And come say 2 years. Me pacha. Okay, into 2 years. But 10 months I catch you by. Pacha. And you can say, and say 12 months, 14 months. Pacha. 14. I catch you again. Me pacha. So we hear Juma, what's your check? And today, I was saying, I want to the minister. Akoma FM. Now you do sick amount. Okay. Na watu kwa Jordan se me kwa ye adwuma na bosumi beso na madam wana se master kwa ye na adwuma so yo bosumi we de minya skama bosumi we de minya sa 14 months 1 year 2 months adai. Okay, no kra na menti ase a me san bedru ya de bedi boy no no so nka hwe nchemti e ma metansi na me check am bisa sa ade ma yefun so bi ana asema because me enipa yakọ na enipa 5 me kwa ni nipa mitimi ye madwuma ewie ye ebi by 2 months ebi by 3 months me kwani nipa mitimi twa 2 years Mo kwa ye adwuma ben Maako efia di yo odi me kodru ye efie no ehyem 6 rooms na ne ba abemu a timi do me kwa de me kodru ye no nim sa akra no wo 2 years a wa ya akra timame no ka cha me say me ye fie ha adwuma nyina ba important pa ni akwala no na me kwa so nti sa da na me kodru ye de wan sha dan ha me obisan say adwane benem nim di de ma ayi emone rice penam emone nkwan na me nu aye ahoma che me sorry ya na ode me conscription say me pepa ha pepa ayi wardrobe ma hihye bibia na akra no so na adwane die ni bibia me che say me sorry a me prep che me see fie ho nyina kitchen cab che say kitchen cabinet bia wo so twetwe no me wo nyina wo yigu fom na asan pepa o na asan de bia pepa milom pepa asad milom nyina san hwa akra me ye adwuma nyana so na akra ne tifwi mu di machi osum bia wo se me ja adwuma no ti se ne yesa na adwo 12 kra na me ye fi adwuma nyina wi a nkwa na me ye na wo yes di nya 2 years enti na bosumi du paketua aba bosumi no na Akoma FM. sa madam se madam bosumi we die maketua no emai de bia blessing day bibisa first na no obetua odebema me obekwa akosende minya buto obekwa akosende enti no pale san no san connect me ma sa nipa foforo no te hona na menti me nwase na madam yi aden na adwuma twitwiri de ma akọhwe kran ma ra wo se dem kodru ni 2 days na mkodru ya no si ye ko baabi ti me fa akra no ni ma akra no yawe o yawe nyame fa bo ni cha akra ne bom kon akra na kame atons na me house say Akoma FM. papa na me ra honim say brade en ka me fa ni na me wi asan fa mi san hwedi na me say kwan tintin ya ma san twa bedru he menye de me mia mani madam na di ma fa treatment bebre me ko busa ne sawa na ni buofu me ntimi nwase enti me kodru 2 weeks time no kra no me frɛ agent no e ka kyerɛ sɛ me pesa me sisa fie no na agent no ka kyerɛ sɛ me sisa fie na baabi amekɔ no ebia na sɛ ho no kra adwuma no ye rest chen ha no ntino
menya kodru on de menka mesin suna me no bisa me say de fio mema wa wana na so de ma me no ne baba ne baba mu ane ne sister ba ko ba ne sister an kwada oba ho na okọ onti hobi entina omuchia okabo so me sen ma de omuchogu so $25 me sata na minim scan nti pamacha this amumu kakreti ma okay entina omuchia oka and check mame omuchia aka $25 every month enti month no 10 months ni nyina no wani huni say yatua na afa baby anase we hunu kura ma okosende ba odi pipa ne kire me na me ma sende ama boy ni su koyi a me busa no osen wa koyi ana na akra ni ntino o ma me nyusu mi phone ti se bia sende na obekwa akosende me salary na odi mi phone ni ma me na me de ka kire boy ni wie pe na wasaji phone no efi me nsem ti boy ni de o yawe scan ko me friend wo nso ka se anyaba bisa be man o si aba me pa chan 10 months sika ni nyina aba me pa chan abegu no phone so me pa chan but o ba ye no wanya sika ni mu bia amfa ma wo so de ye den chesema me boy pa de se me ka se boy asamwani matna se aka cha me se oh say nam this can here de na me twanto won ka hwe nkyere me da wo bo papa ma ne se sika ni besi asamwa so wo ba ye wanya bia ma wo no e de na asamwa papa kan anu de o kan ni se o de nyame ase nyame de me nkwa ba beduru enti no me mompa ye koko bre eso a nyanyambo a obema mi sika bi na me so me de apɛ bibia ye da bi o kasa no recording bebre wo me phone yi so da bi o to ma ne me saa ukọ ya no na one asamwa ne o papa wunya access anyone mu din komo ma o papa nde na onyusu WhatsApp phone tinu na boy ni pe asamwa ne pe nam ne kasa o WhatsApp okay na mun komo twetwe no etesen wuani na wuani da so se bia meba me komo asamwa ne media dia meba me sika no akodi ne ho no wo de be ma me meba ye be ware meba ye be sei mun komo didie mu na etesen ma meba be kono no ka onu ni di mi anu mi di nkomo se abrabo de oba ne be ma ana ebo enti kona me kono ma me nya ma adwi se me kono ma kwa akosesa ma adwi na msuo okosesa ma adwi nsen se bia fa me nya skant no me ba me mfo onu mumu enye hwe me fo onu mumu enye hwe na msuo enti sa enti kona me kono eye wu ntina enam wo so ana meko enti me nso me enko ka se menye skantin mi twawabo ana oni me kan ti bi obesi ni wakasa no chese wo ndwene bone kura ma no a chese obapa kura ye no se ni me koba nanka yakoye bibia afiwo nanka animunyama ba na me suyo me wonne ne wo nyina me ni din komo emre bi kura Mother's Day kura shi Mother's Day no kan fu mi se na enti na me ndwen boni bia se me ba obe saade no ma yemru na nakua wakatua no enema bi ennamu mame wodi wani hu na akatua ne yede ma because $25 there na ayi $25 ewo he Jordan me pa chan wa brebebre ba from anopatu anajo 12 me pa chan ansan wada me pa chan 20 dabi $250. The $25 the any sanye $25 300 307 3.7 million titisika 307 mani mi tu kwa anko Jordan ma sabia son sabia nya do akora wa yare akokeka me machini $250 what anya $25 okay but yini scroll match 200 well Ismail I would ya hema me confirm mama na $25 there who call Jordan that's so eguso etie for anya $25 why anya $250 and na ya de tua ne kanti bosumi bia no age 3,074 okay ya 250 and kura me no na 20 brother nyankopon
ya da nti wo ba na senka wo dia defra no pa de kwesi anwubre bo so me metua wo 300 na ukobre wo Jordan pa cho enie eye $250 monthly salary sa no ma no contract period eye 2 years profession ewa ha eye house help ena wo ma de beto so mamo na mo so de mani kura twa wi si ahwe bi ti pipa no na kura me no Ishmael so watwa fato so se wuntwa so abaji fato so ema me nti oye adwuma 2 years and a good so contract period me 2 years to a year and a juma 2 years no wie and your man 10 months sika every month be an check it 3074 times 10 emma me ni enhwanka ni sika wo ba ye e wo se abrantie no ene wo papa nya ato ne ho enti se wanya wei na ebia na kwantuo hu sika wo kwa Jordan ne ade no wo mo ticket ne ho niema ne ho nkrata sam o mo gi sika wo ho Akoma kompacho mi kodu Jordan ni panam kotena ne nche no o ka che mi se before na me beba no on send this kamia de ye me hu bibia enti papa ne ka che mi se wadi ni percentage enti no na me konkra no madam ne ka che mi se me na me kono se aka me dia me kwa akoya me nso menya me nso misika anti sana madam ne ka chere nti on papa ne de ni sika odi ye bia no wagye ne percentage bi madam na ye but ono na de wo koye nti wagye ne percentage nti woni wuni sika semu ayi bia e bia wabua e de wakọ e na bia wo buy na akọ show appreciation said that bia me wa ha enka menya sika we nti makọ aba wo na abo me ma me koye nti we de me de da wase na nkọ akoda na se but woni ni sika nchemu bia okay atiefo ha ya kuma 87.9 F makoma mu nsem dwumadie no enoa ene waso egusu a wutie no ma me misaw ebra abrantie asam wahia wo de di nkan na wade wo kochi a opapa no ma yehu nkomokoro a woni papa ne di ya ehu nkohin aye se ewoso ogya ne baba ma no no wade wuwutu kwan ampacho wande ye kodru ye no de oni mani nkomo bia sanfa akwantuom na ye bedru kumasi wie no ansana obefre ne bana ka cha ne bana nso ka kire me nti honde ye ko honde papa na shada ne man tan se o akwantuo bi se ni se nti fon so no mo ne me kasa okay yanhwe na papa no was the reasons ne senti a wono wo babema na eyesikasam adwumasam Ghana mayi mu aden emrantie wo ha se nya dwuma nye na nka kwanya ba no wonfa ne ba ne mom enkoye na ne ba ne mpra wo hia no bosumi mienu kra maaye ene wode wo kro ubisa no osidi enti na onfa wonko onfa ne ba pacho ose ema adwuma osidi en ema adwuma me pacho ema adwuma okay ema adwuma no wo boy no asamwa no woni nuaba mpacho debi woni nuaba ena omo abusua mu nso omo se oba ya wo ye yongo bi aniwu a ye di nitu kwankwa ye dwuma eja ebeye yi a wo ba wa madi kura no frabusuam wo ye ye wo busuam wo da busuam wo ma nya wo bi a wo afa na nko oka so ode no wo fa ase ba akokọ ba me no hu mi no me ye good nti opema asem di me nso me kọ na me nso me kọ ye adwuma na me nya ba bi si a daachi no metimi aboni din pa ohun wo no na edisen because enipa ye ni papa anya dakoro na ade hu sa somasi eye enipa pa enka woni meka se woni ne beya tena be se mfie mienu miensa ne ben ho akere no waye adwuma aboa no ne ben sabe wanya nkwanhia wonware wode na nso watimi asinkete ahwe no waye bibia mo ba hu se abra ba ye yidie wo deserve ye ba no de waye ama ye ben ne abusua nti wo se yetumi boa no anye bi akora no wo hunu wadi san ya wo be hu se wo ye ni papa wo ba be boa wo se tukwan Akoma FM pacho ye kodi ho 1 week pacho and wadi hu se wo ye ni papa to the extent so betumi aboa wo adi wo tukwan because wo ye ahwehwe aso me ahwehwe maso de me hu ne se asa plan work bi a papa ne ba ye die nti na wo kọ no ose osesa ne owi a wosem kọtọ osem foforo eside be shemu ma oka se memesim no entimi mie WhatsApp ni mu nti no wato new chip a wode beye
WhatsApp ni mo ti phone na WhatsApp ni imo no ama hwan ama me phone na ekita me no na nu ni sha enti ono no kwoto foforo enti wakoto foforo ba na say wato sim foforo nso ahima wa bia wie dida enti no wode sim ni hema na obia na wa frare se beba ye buso fra brand en sansa enema bi ho a ehwehwe aso kakra na yatumi ene no edi nkomo ne ahwe de ye nua ben na nakua eka no anya bia no nokra bi wom anase enukra nim ye di nkan ene na di nkomo dada ye di nkan ne na di nkomo dada se ni ana na nakua bekanti dane duru ho a dane duru wa ye ne be di nkomo ye fra no enso ye nsa Akoma FM. what the phone no amobi san wo ye wo asamwa san wo ye wo se to bi nso me ne kasa boko dia eno asamwa eno to aso de bi me ne kasa se me ne kasa boko so dia eno se me ko bos kan so pe na ni buofu ana ma ye bize ana me ye sei ana me ye adwuma ana me drive san o drive dia car oye mechanic ewo car ho nti wonim ka atwi okay ewo he fa no ye adwuma pote na Akoma FM ose Akoma me pa cho mo fra Asamoah papa nso na Asamoah papa nso number nko enti wo ma yo ma dwen so mo de nkrofo ma ebe kwa abrochi no ma je 1% na akatua na Sunday si wo mo so na wo ma di sana Asamoah no papa yi wo ma dwen so mba ye nkrofo mama because me nim se Asamoah papa nti no woni nua bia wo baba ya wo betimi abo ne se ne boy wo baba ma girl ya wo ne no ebesra wo na wotwe wo se me hunu so ye ni papa beboa na ne okwan no okonya ni sika de ni sabie son wodi na katua no eba na nkaja wo bi na kosu akuma so no wodi ahyem no onya sika tam oban wo se man kan Joseph am tukwa na adem koye enti ma ba oban me ntimi ngware ne bia mu a enti kan ba dey aya sisie isa ayi ye kan say abosome edu adwuma na koye ye ni sika wonya ye aya 30,000 almost that time no na ye 1,400 na ye 1,400 years back into yes I think they were 14,000 na about 14,000 enti sa bre no enti sa bre no so na sa sika no 14,000 emu adu ti say ene 30,000 say ene exchange rate ne bibia akosoro enti say those days na you so 1 Ghana cedi and 1 Ghana cedi say entohwe enti ebe say 10 cedis and the value is still the same aye enti ma so first na anwa ne ye ento gallon 3 years back na gallon 6 million but recently e be do 6 million affair buy e ko 10 million 30 million 12 million ya there so 3 years back na enter about so the value is the same satan na omutuaka according to said ayeto ade nti the more na ye tunu mom na akwati so kosoro nti enne de esie no saa pepepe na be si last nti na nya problem but ma plan work ade say omumienu na aye wakwan so mbesisi akula yi omuni baba bia wa abusuani kompeti na sebi o po bia bo na wo de hwe wabusuani wo bo obi awie wo obi awie obi wa abusuani ma ono so pe o mo awo se masa na ho se me hia ono wo ye ni papa do wabusuani mo obi no wo ye ni papa ho ma ye nka na kwankyere nkofo bi hwe de bia na me ka kyere nkofo obaba na on fa sika mra onya na mo ne bia fa ne sika mra bi ko kwa on fa so kwa de akwa tu kwa nya kwampa wontimi mfa obi ba enka emfa epe. Hello. Hello. Mira me wa hawie. Na abo to say. Wo ye so fa je wo ye. Ba da ho ya pa. Ya da nyame ase pa so fa je me den de Maa Akos. Maa Akos. Ai me ya adwuma wo Akoma FM Onua TV. Onua TV. Ai wo ba say Akwasi Asamoah ne girl ya no one ne tie na akua. Ya wo bu ma no etu kwan ko Jordan so onko ye adwuma yo me pa cho tuemu nsam sa wo be kro sa wo be ba se ni sika sem sai na akosie cheche yemu oh me de akua no meni no Akoma FM na oba Jordan ko so de ya me an ma ko Jordan okra sponsor no kwa bisu na oba no okwa no de me
na ɔne me nyi nkɔmmɔ ɛna ɔbaeɛ no ɛna ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔhɔ no na ɔma ne me ba no sika enti me ba no so ɔbaeɛ no me ba no so ayi ne ma ɛna no so saa yɛtɛ deɛ ne mɛfrɛ me ba na me ne ɔmu ne yɛdie ɔmu nkyɛm nkɔmmɔ asetena mu nkɔmmɔ bi a wɔwɔ biara enti na ɔka kyerɛ me sɛ me ba no de me ka na ɔtena specify sɛ 1 cedi anaa 2 cedis ɛna mekɔ no tutu me sɛ okay so ɔde ne ka ɛnyɛ bɔne mea nyame boa saa mentiapɔ na menya saa tam so na me wife so awu akora no maame na wakam enti ɔma me mfiri ayi mu na mewie a na boa no ɛno akyi ɛna sɛ nam sɛ ka bi baeɛ ne adenade nti ɛna meyɛ sɛ ne nkokɔ brɛ bi sɛ nyame boa no sɛ yɛyɛ na mede sika no na mede ama no enti abaya no deɛ nyame anim meka sɛ meni na meboa nti deɛ menim kɔduro no yo ɔsɔfo agye wosi ɔbaayɛ no na wonim sɛ adwuma a wɔyɛ wɔ Jordan ɔsɛnde sika no de si wo babɛɛma no so dabi wanka ɔno hɔ no wanka nkyerɛ da me ba no so wanka nkyerɛ me okay ɛna ɔbaayɛ no nso a wobisa no wanka sika botene koraa wɔde asi wo babɛɛma no so nti sɛ kɔkɔɔ so na sɛ wotie sika bɛn dodoɔ sɛ na nka de bɛma no mo maame ɛno ɛna meyɛ sɛ okay sɛ mebɛbia a nyame boa no sɛ mebɛtua ka no a na mete sɛ ɛno na mɛma hu sɛ bia sɛ no ɔno kɔ akyire no mmom agba no ɔnipa ɔpama sɛ me so mepɛna sɛ mpapapapa enti meka kyerɛ no sɛ so wei koraa anyɛ yɛ koraa mɛpɛ bɛsua ma no deɛ bi twa enti ɔmmoa koraa mɛka no koraa sika naa deɛ wɔntuma mfa ntoma mu sɛ ɛyɛ 1000 na 2000 wobɛpɛ bosia ade ama no de dwa na kyerɛ sɛ woba bɛma no ɔni ne sika no because ebia na mebato nanti wei ɛgyagya gyina yie ma me baabi a wɔna sɛ radio bi bɛn enti ama me feedback baa obi na gyina so no wɔfrɛ me ntia enti kat meba ɛyɛ emu yɛ me say na afɔtu me nkaye mete mo nkapa nti yɛ nkɔ na kyɛ sɛ sika no sɛ wo kɔ so na wote a wode bɛma no na kyɛ sɛ wo ba bɛma no wɔmfa sika no ɔni abayewa yi sika no na wo bɛtua ma no oh maame manka nkyerɛ no sɛ ɔhu sɛ batadi me no kam yɛ baabi koraa no a nka bɛka sɛ memfa no ɛfiri sɛ bɛma no amfa sika no antoma no sɛ bɔde ka sei ɛna ɔbaa no sɛ sika no ɔde a ne yɛ nipa a medɔ no ɛfiri sɛ na me so koraa na ma wotu kwaeɛ no so etina me yɛ adeɛ sɛ obi akoma ɛbɛtɔ na ka me ba no koraa no nka ebi a wɔn na kan ɛbɛtɔ saa bere abanko a sɛ ma mea no mehu na me koraa ɛri nti ne deɛ maame abaa no deɛ na mea no mu na menti me ne ka kɔsi sɛ mɛma nsika na ɛmɛ wobusa no a ɔno ɔde sɛ me papa no ankasa bi ɔbɛma 1000 na 2000 koraa meka yɛ sɛ ɔnto no bi asɛ memfi saa ɔhaw no mu na memmoa okay na kyerɛ sɛ ɛka no a wode sika no a wotua no ɛnyɛ ɛka no a wɔde wo ba no de no no ɛna wotua na mmom woa na wofiri wakoma mu ma no biribi because wodɔ no wakɔbrɛ mepatɔ sɛ nkora no mmienu no wɔn nyinaa ntumi anhyia m'anim sɛ deɛ mbɛyɛ ɔkyɛw no no baako no wɔ nkran ne me ba no wɔ nkran ɛna wɔn nso bɛdii me m'anim ne kyerɛ sɛ ɔbaatan so no sɛbe ɛyi biri yane ne ntumi nka sɛ me ɔmo gɔs abaya no sɛ CEO me ɛde so kora me di na konto me di me tinti ba pa ɛna na me pɛ sɛ me ba no so wa eti na me dɔ no prako pɛ eti na me mpɛ sɛ obɛnya problem biara ɔsɔfo agye maame ɛyɛ asɛm o na ɔbaayɛ obi ɔka kyerɛ wo sɛ na ketua a wɔde baayɛ no akɔdi wo ba bɛrima no hɔ no anya bia wotumi frɛ wo ba bɛrima no bisa no sɛ sika bi sɛi aba abɛdi ne hɔ anaa aso me fɛn no ɔsan me fɛn no ɔsan na sɛ masa adanse kɔ mi hu anyankopɔn hɔ ne so yɛ yam so mu na ɛna ɔno ani kire ma maame no me ka kyerɛ sɛ maame wo de gya na ɔkoma ntɔyɛ na me na boa na ɔno so ba wɔ nim na na problem sɔfo agye ɛhɔ no deɛ mentɛseɛ da bi ɔnkena koma nto no yam sɛn sɔfo agye ye wɔn mu a wɔkɔ sɛ Jordan ne Saudi Arabia ne Iraq ne nea ka no brɛ wɔn kɔ brɛ hɔ enti brɛ dodo 2 years no kɔ yɛ bɛba hɔ because wo ne agent no ɛyɛ di ɔno no anim hɔ hwɛ
de woni mo se wa ba wo ba fie so obetwempera ena wa hu no na so pese oba ne ware no enti wodo obabu ande na tuku but woni bibia fa kwancho deal no nyina wo na wo ye the first wo na wo ye deal ni chese woni mbosumi akatua bia ne ye de be ma ba yoe me pacho sadi nyana miye na de bi ni se na o se ye pense o ma ye o so de o ye ti nti na nka opa ade kakra bona se tonti ati na ho ana ka si ni agent bia ene de manti entotua ne ye no obenya tie sa hon ni sika se mu ne die na mu ana on so ko ye no wan friend say e bia papa ni ma bodru na mo ye se be tiem ka wan si bia na tu si de me ni sika se bia hu ko moda dabi so for kwaje me emfa enokra nya adwuma onim woman no ansa obeji obi adie na waka se wodi obi dihye o ma no ama ne de obi anya wankasa wodi hye obi dihye asamba wodi dwam because who na ya connection no onu no ni bibia enti before dani obi dihye de na ma wobi se woni ni tupan no na woni akwantuo no wa won no deal no woni mu bibia woni adwuma wa kwaye woni akwantuo wa kwaje woni mu ni papa woni no kwa kwotena wosi dan woni baba ade no ko obi kuro so nkwaye adwuma mami ni pa cho o ka so bituka chela me chela se bi ni pa me fa ma pa ko se bi fa as lot of all woni me baba en ko en kana ho na wa mi no ko en o ko so ko ko bi no ko en so wa ga se bi papa ana se woni ni man ga se bi o kwa o be na 1000 cedis onu na se mo no si e tiam ka 1000 na ke si se bi papa o ka se bi tiam ka 1000 so ye me bi ya no ye bi tiam ka 8 cedis ana 800 ye da na ka ta che mi na fi bi a mata and I'm saying only because the next mo ko ye me no an ka ho ri ne mo die ne bi no ma wo ma no say onu pe mi pa onu ko ni no ni die we see that no ma ho ko ma ko mi so ofu do ba ye no open me pacho wonu na ba ye ye ote he na nakua na ka kire wo se wo pese wo tu kwan ana bra wo mo besra wo no mo ko ye no e na wo fra wo baba mu an ka chen se akora ne ye ni papa etu pese obo an di ni tu kwan oh na nakua no wono ni kuna ana ne me ba no ana ye mo tuto ho so me ni ti ni kan se o nya na ntra won ko ana ne ntra nfa ne ko o no ana e bo bia no wo ye akora mo fa so obo bra no to be no so wono ko I can speaking now and what bia ni na nakua kwa ba bia ne ye atuma ani bebia na no eti na nakua na ka kire wo so wo pa kwantua tu wani apano wani me ba la gina wono bi tu me no ene ni pa bi a o ha ene mo ko no wodi agina so ma na che se de wo ba che ya che me se eye na nakua na ne wo ba na dwene ho so onye obetu kwan me pa che minim ho timi ka se wo ka no kra na se wo twa ntro na nakua na se na nakua wo na woni asa nwa dwene ho so wo pa kwantua tu ena ode to ne papa ni mu ana mpa che bi da dakope na me ko achi ana asamo afra mi so wo se wo person ni mi din komo enti dan pacho kan kro nya na afra mi a woni wo wife satam na wife ti ase ana mu nyina mu ka kire mi se akwanto obi aba meko ana me ye se akwanto de hefa ana o ye se e bejo enti enu na chi no ana me ti ase se meko ana ade me ko akra ana madam ni ko ye mi pipes enti enu na chi na mbeka kire mi ma me mu a omubufu yom ka se on ma me nkwa etri asamo afrem ka chem se wo ka chem se agent ni se ye ntwa 18 million na o ka chem na mka se ne sa dia ye nto hwe de ene enye hwe meko na me ka chem se meko enti ba ya woni wo baba ma no na eye samu di ni tukwa na wono na si obetukwa ọmọ mi le ba le ma na gina ho bi tu na ni ni me ba le fere na dakope ana ofre mi so papa ti samu ni ana ofre mi so ana to ni le di o na ni won na na so na afo ni me ka sai ana mi tu o te ma na kya ana sa twa ontro we twa ontro I put you to so I want to frame it to na ni so that no so papa ya kwantu ho connection
ayi sofo ano kwa me ma me kra bi sa boy ni say sofo kwaje me pacho baba we oba mabusua mu ni asamu abetwe mpra no wonim samo ye akwantu ho connection enti there is no way our oni asamu abedwe nso opeso otu kwan na wo ma beka a kire wo eye adwuma amoye en wo pesa wo bo ni de tu kwan because ya no kra no so no na wo pe na asem ti na wo pesa wo bo ano enti wo akra na wo bo ano enti mo pesa mo bo ano me pacho na ni bi tete ma no se bia o bo le so tu kwai and that daddy you think no da me pacho me pa ya kra na me ka mi ska no wasam na me ka se bia ka ho no na nsem be 8 months wa kan cha me se akwanya ni bi ma sa be da onti se me kwa na makwaji mi sika na me busa se na obe de hu se be bia me kwa no nipa kra na ho na me kwa na ana no wutwa na me ka se makwa akoye bi ebi ma entiti de be enti na me san akọ biem ana wutwa ho no so da me bua ka se bua no ma ga ko ye no o se so sika ko ana me no di kwa na obe fa so be no sika ana da me ma ka cho se me sika ko me bra me yes me enko agent no no because one na office phone your contact wa anko na wa wodi madam ni number ni ma me enu na ti na be ka che me se ekwanya bie ma san aba enti se me kwa na nka makwaji misika ana nka se da me kwa ye kra maaye na me si de san ko bie evi kra me passport ko aka Jordan enti me si de bie o ba na wo tete ana me se kwa da ni me no gbe konia na wo sika ko brama ko blepa da sa de brama ka tro se senke ye video na nka mi yi a tro ka be suama ma bra kasa me ho a kire me anasa man so so no bi de ho do be ye adwuma sa me timi da 3 o'clock 5 hours na ma sa sorry na me ye adwuma sa enye enafom na sa kasa me san ko bi ma bra me ba 10 pesos kwa me nyaye now no I hope that can you ni pa akuye ni pa and the also dem ehon ma ga se me wo to kun we fa solution o be fa so o be nyu sika ana me se ni anteno e ya sare ko no trade bi a na so o be fa ko o so be bi ho ni pe no awe wa no aso ben ni a wo kuma wo da community ni ba yi nti ana nso okay the fact that I don't know go na anteno na anteno ni ene won ko kwa ndo faso abukọ akodawo aju sika no ma ko ya sa ko ya adwuma wo ada mo ko didi e ma ya ne sa gamu wu okay ma ajay se ko ya enfie mienu a e won contract ne so contract ekura me wo studio ha say enfie mienu ana wo so se wo ko na wakọ akoye adwuma ya na kusum ya katua sabre no na eye $250 ya sa time wo sese a na ya ka se enfie 10 months no okodi ye no enum akatua na ba ye owunim akatua pa de minimo se bia na cheka wansi pa ke ga se man tam ko pu se eloko ye no e no se da ye ntia me ko me le pia me ke nyama ka 1 month so ye wo bu se no be ka tron wa me wo ko wa ma na me da ana oni ma nka bibia da ko pu se wo se da me tika aloko na me se ye ta me de o che ka chebe me na mo se tika na e bia o ko dina aloko 1 cedi ana o di 2 cedi sa ba gana na ka 1 cedi holiday ni mo ka se na ko pe ni na dance wo bu so no a ni na osi oba ye no so 3 years ni o enti 3 years no wode ni sika wode ba Ghana minim ni sika wode ba Ghana minim 3 years ni ntumi ni wo ba ba ma no so eni nkomo ema ni cultures oh da ebia sika se na me de ba ye because wode minim se ade ni hu hia wo a enka wa hye wo ba ba ma na me na cultures se sika sei en wode ebre no so ni me nsiamo so me no na me ye me ba ba ma na ono no woni ni no wo no eba ya outside contract ma de na akoba sa ni ye akoba na me ko ka se nka mo so mo mi no ma sia na me de me hu asamo wo be fra wo mi enu no ma sia 3 years e moto ho 3 years ni won to me any ababa wai any wo ba ni sia but wo de ma me mi sa say anya bia enti 3 years ni wo ba ba ma wini ni nkomoda 3 years ni wo hunu na nimu da
many of you, Mama, because I'm in Mama Brenham. And I won't share the soda, and Jenny winning is shy and Komo, and winning is shy and I winning the dim Komo, dear Samna would be son or Efa Ababa is sick and home. Now, we can have a can because now I see a hammer. I lost it that day. I am in Thomason. I wouldn't tell myself how. Now we are connection in the two quan you now will ban and cow into a nim. When Nintam was Sembia one Ababa wait, a woman sent on my tempera, and I'm on Protriano Suntin and my Wubenu obey, and Yana what door, ya within the two quine. And to me, dear, also for all Friday. So well to me and ye be and found then I put it to you, So when they were Baba Mano, a ya quine performer to quine, and one we yet my council Mamudi. No. And also, many two the outcome mean because Uncle Bassa, yes, or be better. And the outcome means to make a connection mine. Oh, Sana, Obeho, so to connection, my papa without anymore. Product of family, as a member, office, some and I'm so, and I'm more connection, and now, no, to the product of family. Some of the passport man who can end the process. We are connection man. Who so know that? But I say so for Jay, Mammy, so some way. What you was open or crap? Mammy, say, Ababa Yakwantia were 2 years now. 1 year commission. 1 year baby. Daddy. Da. Me patrol, me bana, me born my money in natural. I catch him so I do percentage. Da, yes, me. So now the Mukoma, Odemukoma, Dana. See any perfect, that kind of any perfect. If you dare not, the Mukoma, we may come 1, 3. And I demekwa na 2 so hodi da. Ya wa na adom ko sa na aka chem so wa na adom ko ye. No make am madu who commission. That's what you percentage. Na sa papa wa percentage. Akwa percentage say. And the one trim. Me patcho. Me pana wa do kwa no se me madu percentage on wa ka tro. So ya kuro. Na wonim akatu a waje no wo hunu percentage a waje. Oh, maybe we na so op aya ni kiosk or the container was share juma upon. And no person I don't know kunu agre ho. And am say say tell dia na wo ni pe do obi ko. And am ni pa no ni nya wo yo kunu no nyina de kwa ho. Ono kunu nya ko. Ono ko jara pa ni ko. Me patcho. Asamu ni wa de ma hwan. Onye no wa de mu ya. Anyamku any say no aba no don't and kasa tema u bisa mi na ko ba no ana me so nyam so many no ma bi ntia e kama ka say nka wo le aso na wo peso go any say oni obi a so oni obi na so ka me so ka mi no na so me fasa process mo dabi nimu de wonim no say obra wo ba ne hia no no ne ba fie e na ko so de wo sa aka na ya la ko sie woni na man ko fie ankwachi o papa say mu na wo de hu no na kan ye ko da wo so do ni nka wo hu ni wa hia wo ko do no sa entino se me ka se bia ane so gam practice ma de kwa ya ma na bia no ne won hu do se na buam anye ono ni busam he o to mu na ma ne a ka se pese de busam he se ni me ko office ana wo mu na mum me ko ja ne kwa ba bia wo ko o to mu ni pa no de ne kwa no oni agent dan ka so ni no o na du betu kwa woni no ebia won so ne safa ne come agent be bia be free agent no phone so menya so mesi anase menya obenten enti mema na ba na woni na ya woni ma wo de wo de wo da say wo ma ne client ne kan say wo ma ni ko di ne kwai ana ma me abaya na asede me no on ensem no mo me no ma bi ono kwada asem me ne ko so bi to kwai number 1 e de pe ana control so enye oda wo no abi abefo ade o to kwai baby abaya de pe o go passport ni me ti wo na ko process ni na wo na me te etu ni kwai o why they introduce abayu ai ade ne ma agent no ade wo no kuno wa da nya wa na ade me ko akra first starting da wa na ade me ko akra asamwa de me ba be ko na odi ni say ni juma no onu mom ko jam airport but edda mo say no papa na de me ko isa no emi na me ni ho da me patro de nya na ade me ko akra ko ma dana
Dana, woman Dana, and the casual I Dana, there's a woman. Well, Dana. As a man, they damn me. Oh, I'm a man. Me wa dream kura o sa me kwa kra ko e bi but it's no question na no ma won ya di bi asa and the people show them one the country from the I me kwa akra me pa cho di nkan ya wo ko hia dan na no hwan na de ne ko he Edi nkani ya woko shia dan na agent no hwan na de ne ko he Oni mi plan na ko he Dabi o ade di nkani ya woko shia agent nya bra ye ko ja no kwaya me na ko no de di nkan ya mu ko shia agent no hwan na di na ni me de ne ko he ye nka no kre Thursday no the one there me na me catch the friend no that dey come down na ka so win mo hore papa na me ka so win ma kwantue yi wo hore wone wo ba no na ye bibia enti so won no me ka so mane asema ya kana wo di ma awia so bi eki na mane contact ti no o ka tell me say me ma asma force bet kwala so daddy when the boyfriend and I want to say na say on person with kwa na me mum and I'm so okay so say there and na me mani and mum fam na mum it's a process on or several times and sana obi to kwa papa eno credit unim eye ba kope eja yemble mu se we diska wo ko ye no wone ne boy instead so wo kra wo bu ano de ne kwa nko be fra so makatua wa fra oba na jiska na di enya wo mfom so ye ka sa wo jiska na di but see the explanation be ko no ena be ma ye no se da bi papa ni mu hu bi ana papa ni mu hu bi se enya wo a enka woni mu dan na why na di kan ade ne kwa ma dan na eye wo a enu ti wonni makwantuo ni hu bi eti kasa woni ne boy no woni ni kunu no oni ne boy no wonna wodi nkan de ne kwama dan na nye wo anko ni mu dan na chesa akwantuo hu nsam no wonni mu hu bi sa ne ye pa kire ko se oba ye no a wotwetwa mo asa de pa kire ni sika sam eye basa na anya me on ko se ko on sai ade abom ko me ka je se ta de tie dia sai na say ye hu dan na no all my competition and I'm so and now not here who crowd of us all we can act. Because you can't tell me say on sound go you I say also some studio or because I think I'm sad you know after for long. It is a America from me essentially. Me pacho I that where ya and an equianco any a baba would not come a diner I'm what the to cry. Aye. Onunqua me pacho mo diner any na so mame. Na yenhwania first day no de di kan no de di ada di kan ya wo ko hu dan na why na de no kwa mo fra dan na nyina so mame na yemisa dan na say wa bra yisofo gina so na yemisa ne say anyanya bia no ebra wode ababa yi kro no na enhise ye bi wo ho yewura kwa jei enmadwuma wo koye ana won market e betua no ana sade ye pese ye hu from dan na no e won ye betimi ehun asem na bu afa enti miwura kwaje se de ye kan se na yenhwe okoba ye ne so ma wuhunu se efie mienu a okotwa ye no ne 10 months abosomedu akatua ena ebedi wo ba ne wo no but 14 months aka no de na akatua kam o ma wo nya bibisa ide wo ba ye no o ka ba ni sika ka wona make us want na special say edem sika say na aka ho na anamo ben so na woni se wantumi kra anya specific anamo ben na woni agent ni tu say bi anka mo betumi enya de akam no e de ama no maame eno na ka se sie o so ko tade atanya bo ko do tie na me no ni ade asem hwe me wo ba kan ana me say okay me kwa na mo ska bi na so sila no ba yi mi da wu ani me ma no be gba do enti ana say ko dan na ho and I'm so I'm out for it. And the young girl was me banning girls, me banner for me, but no one could one now. Or the Santo I told you of what I do, she can a woman. So, yeah, I'm going to see in a month as a suggestion. I was out of the craft and made because I could yet do my hobby. So, tell me, say, Mammy, Felicia, I was there, and now there we. So, this is because I need to be anywhere with me.
Yami so me do say the kind of if that the case no ko down na yanko down na ho na yan kama na yanko pon say na esi na also I don't you mate to ka so what so be ba man eno na ne wo na be just do ho ka so ka me sa de na ko be foforo na we akora sa so entino yanya no asemra mi no kura na maka asre no abo I want me yam na ko do down so yan bi ke nyina na oba ka to anya ni na so me bi so bi a do kan ni ko ba so le sia ye be fa na wono so obenya fa ho die anya kan na ni ni hwehwe so anya hwe kura no mami so ma me kakra bi hello Dana yes Dana me mo hello me so yo minim say we ye agent a wo boade mayu ni mema yi bi ko Jordan ne ho nkwan ba no mo kwaye adwuma kakra me boa yo win ma baba wa bi aye friend no Dorcas yes the Dorcas yo me pacho Dorcas na kwantuo de dinka ne epese ye hu no minim say wo bi na de mayu ane mamon na mo so mayi madwuma why na de Dorcas ma wo say fanitu kwan me pacho sofo ben ya sofo yo me das wo ho ekwan be so na wo fa so nya sofo agye yi a wo de Dorcas ma wo sefa ne tu kwan sofo do ya me number wo bi ho free sampa ite ya no this man ni baba we no si ni ba girlfriend e Dorcas enti sister Dina agent the wo pa chem ne say enye na ku ya nko a na sofo enye Dorcas nko a na sofo kwaje edina ma ba wata de man ne ma o bebe kra kwaba bebe na onu ni pa de ma me kra de ni pa ka o ho pe onu ankasa ne ba onu da ho onu ankasa ne ba kra da so ho da ho onu ni communicate da omu ka se ntire me asemba nso mu frɛ me sika me amedi omukwa ko ma be tia 1 cedi kra Dorcas me kwa 1 cedi kwa me tia bi amame da enti but time a onya asem no me follow up ma no Jordan follow us report ma Jordan immigration na bisa no so ekwentu me di ti obe tia 1 cedi ma 1 cedi kwa we tia bi amame but so for je no asem ba ye no mo frɛ me so for je no frɛ me no me follow up ma Dorcas Jordan report asem no my immigration so ba Ghana kwa na me ni so ba Ghana you are home with so buy no man fan sika ma na me say because one kasa woni so woni na ntia yeti ye buy na won tini anka nkere me but okodu ye no first 6 months kra me friend no obe send me sika me say ya so the kana send me boyfriend me friend dia o sister ma wo dia beba man tini ka biom so more than a year me say one day no friend me say woman na oni me eti no woman no kwaho na mti awakoda wesi kwaho se adena all this one no onu ye sa won kan tere me o se so onu ka tani se mi sika won be tia ma me ye nti bi sita won ti na afre me an kan tere bo ka che me na me report asem ma Jordan immigration okay e tia so me le man tishi bi one tishi bi na say man na just say sika kra wasen ko amode ma wo kra won sanka one cedi kra ma one cedi kra ma me so je na kasa bana me kana asem tisi akra me born who can almost 60 million that time no one cedi dem bisa Dorcas so ko e wa na me one cedi that dia me ye ma no passport ni bi dia discover me o fa fi ambe me but ejuma na ye ni sa na che mi me jampo mi nye biem sa Jordan ni ade me jam mi nye biem ya so je kana no friend me wo so ye wedding me man niska me na menfi one aye wedding o se man niska so for je na nkasa ma yanwe se odi nipa no ebremu a eya mo percentage bi a mo de ma no we tell bi a me man ha e bi a se nkola no kwa abo eyi kakra omo ma ye commission the commission ni ba e bi a odi nkofo ne ba o so no na de transport bi omo ba se bo am ni send ne 1000 Ghana odi nipa me ensa bi de mo ni wa wase wonye kapreba ogina ho ma ne so wase wonye kapreba mfiri mo ho wonye percentage bi on charge Abidana. Yeah. Charge e se o charge yo but oba e dia so go the nipa do dey say ba na ma send me sika so mo fanye transport mba but charge me say yo just ni bi kwa mo kwa but just ni bi kwa se o mo kwa
abrofunu kwa sika no so mo fama but so for je nkola na odo mo ban ne bi ni ha kwa o betia meka nti o munya asem no mo ntimi anka nkyere ni bia o betia meka no bia mo betia akra na mo benya ama me no o mu bi eni wa onya problem obi akọ le Jordan ko twa ne 2 years tete bai mami misa de atwa to okra because nchemu a wodi ama ye no it's more than enough mami misa o ai mami misa o se anye bia se bia wode emaye bra o se fetu kwane a moma wo mo hunu ne ewo m se bia o adwuma wo mo koye nie akatua wo mo beye nie o mo beye nie ya mo mo hunu ni na ansoma tiatie mo mako enya girls no so fo aje no ode ne bra mo ma ni hunu bibia mu me pacho ni mpa so fo aje no bi so no ode bi baby we di kind ene obi aye adwuma di bi akoda nso na adwuma no nim so ono akasa ni mako bi bisani se so wala ni sa bisanse me ba Esther okoya ashib say ni almost 4 years ni so 5 years once he become ready me born who ka be 8 million that was 2016 ojina so pa asa wo de wo ka no wo ojina so otie de wo ka no sa wo bu akoya no Esther so ni so 5 years mo no we so 6 years once he become ready me born who ka be 8 million so but now me feel man de ani ni bia the crowd want to be na me match na dey you do effort say dey on go yon ho e na okodu ye o se wa ko hia ni mame 5 years ni 1000 Ghana ka wan be ni bida nti ni dey o wa na wa ba online no attack ba ko esa ho ye mame ho ye me ba Ghana wo be hu ni wa ni fi ye mate doctor ti dey no ye me ya because doctor na me need to communicate because I am very slow person it is me ka say doctor the bring you be a mama my voice note but I can't say can me so for this kind of brain I want some money actually this year want to cancel me if you plan me sister oba you want so better friend for this kind of man and the boyfriend kakra no you go die no the man and the boyfriend so for the ba man and the boyfriend so for je ba o madi wo ba ye juma wo ba ye wo ho nyina sister Dana sister for je ba no se kan ni o me e bi kro ni ho we just say akwantua wo ba Jordan be true ye 2 years ye bi du wo musika ba no we nya 10% mo mo kan mi de ni mo ni afa wo manya mo ni afa dia enti ni sika na e kai mo ni dia madana se doka se wa obeka tro what ye wo kan ya wo body tinko obe kini ya die ni wa kan kwa busani so wo Jordan na me fre na ni kini na sa e da na fre kwa na mama ni person ni be ka kwa na mama ni voice ni si doka bibi on be ye dia si se ye dia ya wo mama ni voice me how bebre why ya de na mom de twato kura mi bisa se ne sika na ka mu ne de yentumi mfa kwan bi aso nyama no wo ho no na ka mu sisia no agency ni omu sa office ni omu nyadwuma bi that is the thing you can make me sika na wa follow up na man when negotiation and so die ho okay what the covid buy and the other year basta so when you came back after COVID, a lot of the offices closed. Wamu close. Mami friend will be Dina. Me pass on me sign commission one kaso percentage or sometimes a bit of mama low 1,000 yeah kasan me kasan ye maybe or ma enokre na di mame me bisa wo say abayu yi kwa this one kwa ye bisa wo say me patch of akua eni ni nkomo off air mame say aga na o mame ni question wo obra we na mi ja na mana ko ja bi minya no mane nkoi minya ne mane nkoi sefo je minya ne bra no bra nya say akora no ni fa ho di obenya anase tika obenya ana ye sem no bi na ye ni na edwene ho
aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no wan wasugu so awutie no ye besan ne sofo age yakasa biem because kiya ne kesika no e wo sayensa ka kwa mo san enfre ne ma me biem na ya ne nkasa lady be friend me or friend me was Marco we there akwantu e ba measure ye all said no yes enka medi kan ya friend doctor dia dance na kire ni dada enka pese me sign ka kire wo na doctor ka o so tumi akabia yes akwantu e ba measure ye all said no dia ya mame no ya sem kitwa wonya ka kire doctor dia ma ba ko from US what's what the number no free ho na ono so osa ha na nto je wo menchechi mu ga na wo de ekoso ndi ma ko ya duro ye kan ma sema na echize wo de obi si aka na fa obia si akwantu e ba message ye sa ma gagana fo be den yen hwe de bia me ka se ya we yàrá ìfẹ́ ọ̀sẹ̀ yẹ̀fun yàrá yẹ̀fun kíkà yẹ̀fun tutuo yàrá yẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ọ̀sọ̀ à nfa mi dín náà dẹ̀ paa náà nso yàrá yẹ̀ ekyir bẹ́sẹ̀ yẹ̀ sáà yẹ̀ asẹ̀m ketewa na mẹ́sẹ̀ obi bia wọ́n wọ́n yàrá ìfẹ́ na ọ̀sà no sọ okó bàbí yẹ káàkiri ọmọ ẹni mako mẹ́ni abọ̀bọ̀ mẹ́ni anka yẹ twitwa ọkọ́nọ́ bí nyinaa náà nso ọdún àwọn no still yàrá ọkọ́ àná ẹ̀kọ́ n'ani ẹni yẹn wọ́n dín yẹ fúrọ̀ ntẹ́ntẹ́m ní wọ́n kọ́ pé yẹ adúró akwantuo herbal mixture aduro we wunuma mesre wode bia me kachi etiefo obo afeda obi ni maduro mi afuna ya me yammo me si wani diye yeze bia adidie no na senka o ma duana no eye resi bia nkwan a de baabi pa duane nkwan gu ho anopa no mo obo ase wo anopa no nti ni ya modu sa so aduro hye etie na wona ya me ase entwe mako entwe anka na ese pa duane modu na didi na sankwan wiye bu akwantu e ba mixture aduro kitami nitine eshasu mi na mama ma me senka yenye o ndi masra tiefo se ye ne se ya kire wona paduno paduane di me ya wan mo titu anapade no awia hu di awan mo uni di ya man no men no onu ma ye fun be ya mo ndi bomori ye di na me na du me se obi was dog na se na all saran cheche mo sitie ya we ba so me se wa se start be se fu obi ni onu nso kwa na twu o wa na mu mo je bo esi ya no enkoyie ndi me se wo se nsanso na wa tinka se mu ya ohene wo di ekoso na asi obo yodo se si obo ko na eye o ya onu fo asi na eye o ya na asi wachika se no wachika se tumi ya o ya na o fu tutu onu nsu a je asem na ato udi di so a asem na o bi klase ya we echiri kom ndi ya we tena o so a udi di enyeye wani di so enyeye wo se su sanso na tutumika na ko pe akwantuo herbal mixture wo ya duro ya nyina bosome miensa atifo ntie ni ye pa nyina bosome ma miensa ma no ba ko pe bi ko onu ya na ye fu na ye na jai eno ntese ya we no ko abese ya babio nti nunko wani ko pe se wa boze ni pedia wa ye fe utumi da utumi di wa nga za okara na kwa sesa anse na waje adwo yinum ye na sama me ense o kidney ense o liver mpo wo kidney ya we a mesro se ya ka che na zo fu nye kesan se nye denden wona sentata ya ko pe akwantu e ba mesra na wo bo opa yi wo ya fe typhoid mo akwantu e ba mesra bosome me ensa wo ya fe na hepatitis ya mesra ni no bosome ensiama me no bosome ensiama yo ni bo be jai die na be fe me number me di tuga no number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your numbers no from be kawasem channel where doctor obobo akwani bi so and then am member na na tise munya bai na yesise white o sense bebre maybe ajeje pade na boso tise ya we ekoso bebre na mema na die yetimi kan okrobo so dog mi obo ko share manya hawo ye na be yare na basu ko basu na yese jari na yese bebre yare nya ho ye patie
yàrá bá ọ̀sán kó àrí ẹ̀kọ́pẹ́ àkọ́ntúó kẹ́ mixture yes na ojú ìwé wúnú mà mẹ́sìrẹ́ wa bí kúrẹ́ náà nso na ebu ẹ̀ bá mọ̀ ẹ̀fẹ́ yìí ni òun yẹ́mu yìí náà náà wà sí ìyẹn pí abọ̀ntẹ́n ànsánà ní ìyẹn twẹ́ fi wọ́n mọ̀ ṣe bí wàyà sẹ́yàsẹ́ wọ́n yẹ́mu so a wọ́n ní wọ́n dúró náà bó ṣe nso náà epi wà sẹ́yà ọbẹ̀ mu àmì níyìn abẹ́jà yìí wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ ma náà wọ́n ti ọbẹ̀ mu náà afọ́ yẹ kìtìkìtìkìtì ẹni deɛ bẹ̀rẹ̀ kẹ́nìkẹ́ wọ́ máa ń tọ́ di wọ́n ta ẹ̀ mọ́ bíkọ́ yàrá náà kyẹ́ yàrá wọ́n sàn bá ẹbẹ ha wájú mi ẹbẹ sẹ si wọ kyika sẹ wọ ti nkẹsẹ wọ kyika sẹ yẹ wọ ya ẹbẹ mọ kakra bi na nse akyew wọ da sọrọ yẹ wọn ankasa wọ ti wọ apọsọ nyinaa yẹ wọ yẹ wọ nyɛ adwuma bi a ɛkyɛn sɛ wɔyɛ adwuma bebree wọn ankasa wọ ni na wọ pɔsa dɛbi amika bebree ni efi a ɛyɛ infection yare na aha wɔn gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia saa yare no tumi efura wɔ ni ɛnti wọn saa nsusansoɔ na atutu mirika na hyia yɛ ɛbɛ ma wɔ ni wotwa yɛ wuwu na wɔn yɛ wɔ hene wọn ankasa wɔ wontumi nna sɛ ibi kora obi da ɔsi yɛ nyane mɛ ɔboa wúnyɛ náà wontumi nna bi o kyerɛ sɛ yàrá wɔ hɔ bɛtɛ wɔn ni nti mɛsirɛ kɔpɛ akwantuo kɛ herbal mixture na no no ɛbɛ bu akɔnyɛsɛ nyinaa so ndé baabi a yɛtontɔn mu yìnyɛn bɛ tu bi ama mɛtirifoɔ mu nti sɛ wɔwɔ infection yàrá nkoaa ni a anaa nsa bi gu bɛrima so anaa ɔbaa ho anaa ɔsɛ ho baabi a ɛtumi bu a wɔkɛtɛ ma so yɛ fitaa wotwitwi de brush yi aso still ɛnkɔ wọ́n sẹ́ sunsanso náà wọ́n yẹ infection yàrá no o mẹ́sì sí ntumi mma yie wọ́n tún sẹ́ white how mẹ́sì ọkọ̀pẹ́ akwantuo care mixture na mẹ́sì sí ntumi akama ẹ bẹ́ bu ọ̀pá yie na akwantuo koo mixture aduro kooko aduro no na egya ẹ̀yà asẹ̀m ketewa dàbí àmì kẹsẹ̀ ghana fún yẹn sẹ́ bí ẹni kooko aduro ayẹ sẹ́bi ọkọ̀ tọ́lẹ̀ tẹ́sẹ̀ wúyà wọ̀ náà dàbí ẹni yà afẹ́duro ẹni wọ̀ hɔ ẹna kooko aduro wọ̀ akwantuo koo mi sẹ́ wọ́n tún aka ní wọ́n sí ìbí sẹ́ wọ́n num na kooko nsansisi wọn ẹnu ati onkofa ointment bia ngofo bia afa nye so da bia me kan si koko yare moje mu yare ndi kofa ointment bi se nu akagine mu a o ye kwa enkosi hwe ndi kopa akwantuo care mixture akwantuo ko mixture na onu modu ya ebebua opa yi ma wo ye mo da obetuma akoto da bia koko enfiri ho a onu mabeko anada bia omimu obi wa kakra bi na okeso o wana mi mi eye na hena wonu atenka se koko yare ha no oposa na ni saa kwa kitikiti oposa na ni bebre ni nyina ye kwa ye mu ni nyina koko yare no mese wa se kope akwantuo ko mixture wo ye be ma o mema asem no wo fam enkoyi a koto sa du ma kope me ma duro bi da bia meka akora 18 years 20 years 40 no no me ma duro mi wa so mu se yare ha no bi ko koko yare ese utu yare no utu fro ye free wunya duro ya o beto enesu ye du no abu Ghana ha ba bibia kumase ade ba bia beko bia du fi ha ba wasafo misty abme pharmacy apidank ba bia beko bia tu adu ba benya bia to hofo nkoye ma me abesam ho mesewa sese wo ba bi ti se kofodua ko franke heba bi foster ni mu ho pe heba shop na obenya bi ato saa so na wo takwa owa asa bibiduro fi ho oko owa asa obenya bi ato mensa takwa de obenya bi ato smart heba obuasi heya obenya bi ato ho akwanto heba clinic techiman saa so na go so ye ja heba doma hinkro my sky omo tamale enko super light pharmacy obenya bi ato ho ya we bia etiti wu bia no mesewa ko saa mia ana fe na bra ye clinic wo ye number no gini etwa to se ebe na ye be ye number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers in offer ya akwanto heba clinic doctors ne beje so na ya we bia wo de ba ye bia na ye be show kama ya chi akwan e won kai wo kwahyeman udu kwahyeman traffic light ya wo ni che so to mu kwan na ye pe bia sonda kese no nanagua adan na wo ko ye na papa wo no na du nkan inde wo ko ma adan na sikasemu wan kanche no na fa che de ma wo boy mam pacho mi ko dru ho no na boy ni me frɛ boy no me frɛ Samoa ana no yese papa ka chen se be ma dan na 1000 enti nsa ni scan man no mo fa nkoma no na ma me send ma boy enti mi nim say watwia 1000 esi den wakatua bia nso besi ni so
So agas was some me sim ni me ni ntina fe de akoba se ono nkwan na wase se bosome no eso a wakatua na yedi si wunsam na wo akwasande na omo sande fa wo sim no so straight pacho o ma na kwasande omo na wo na omo number so omo sending si so sa number no e na wo de ma omo so omo sending si so pacho na woni asamwa papa eni nkoma obeka chense bia da me bosumi akatua no sim no me ba na asamwa yi free mu yese ntimi sande e besi ne so pacho no papa no yisu was apply nti wo kwa wantumi ni na eni nkoma da okay Pastor Julius Montranse don't worry said the tie bia no asamwa twini mu ne betin ye pe wono papa betua wo ye kronfo papa be ne papa ni nyina wone ne papa nyina ya be sika dia ma aye wo dia wo so ye adwuma wo henefa sa Akoma no e wo no ye adwuma wo ye dia adwuma wo ye mechanic wo ye mechanic ya reporters na on sha no wanya na adwen se na bre ye hu na ti akọ de mo obi so wo ye adwuma okay wo dia ma na ntra ho adwuma na wo ntue ni sika ma no mechanic no che ka na se na eje gu so Pastor Julius Akwa Mama Joshua na na ku Akwa ba evangelist ya na wa ko de awade adom na na yire me mu Akwa ba na wie okay me read the message back me yenu yes be why na enu ai omo de boy so almost the entire reading na me reading na ya na do so don't me ni nyina enwie. Good afternoon Maa Akos, please I think the man and his son pinning to defraud Sarah. Okay, where is Sarah from Swedro? Ayan mama na shot mama. Please, what the agent is saying is not true. They take their commission and no they waka. And was say or mano something. And now as someone so confirm say wait the no. And now one shada man commission ya but ya can or the man no so maybe than we and no the yamano percentage. Hi Maa Akos, I'm Frida inside Korongo. This man is very bad pa. Okay, heaven go hard, pao. The guy father plus his son need to be arrested. Maa Akos, the man is a liar. Moses Oblogo. Mommy, please, they should give her money because once the father has accepted that he will pay the money. Not just a woman. I'm Jeremiah from Sunyane. The man and his son have to a message to refund the 10-month salary to the lady. Okay, Mamin Kai Enfa NC a 1-1. Na enyenti Maa Akos, I'm Linda from Teshi. I think the boy is aware that the girl is I think the boy is aware that the girl is uneducated. That is why on also message no from Tami Owu. Oh, Tami Owu spiritual center. I say please I like the way you are putting your question from Nana Tami Owu. Please I want to okay Mate. Pastor Julius Lemo Akwa. Na na kwa Akwa. Evangelist. Ebiem. You know. I'm Joe Pele ni mianu wa Sunwai hospital na Reverend Kwame Furata, Reverend Rukuteje. Ma na de just me yale so fu be ya ma. Ya no ayeyi. Ya de number. No kroye baako. I'm a dish of no ho yaw de bia ye kasa de we say hwe we hia obi ba na ofi se oni betu kwan a enye bone se odini tu kwan na ase ne nkomodie ne kogina se o pese o twe ne ho firim se ase akontu ko wonim ho hwe na na akua ne ba boy no na adwene ho na ebede na akwala a wonim woda na wa be pia busuamu na prekopa o be pra akwantu oba mpena twe na so ba akwantu ete yire so paso nkomodie bi akoso muntem tu wa wo se woni mo hwe na wo na wo mpra na dwene ho no enya ne mpra na de ne call dan na ho wo papa sofu yi na de ne call dan na ho enti papa sa wo kan ko kire se ampa eye me na de ne call dan na ho eye me na me dan na din sa wo so na me kura no de bia me de nkrofo koma dan na mpato ye be ya odan chese sike na moagye die ni nti no munim se ho be ba asem ti mo twem ho afiri na chese de ye be siesi sofu ada na mo yesa mo na mo man nkrofo kasa ti asofo no wate sa mo type se ni sa suban fon sa no e na man nkrofo kasa ti asofo no kire se obi ti no te sa wo je sofo a ono ko wadi ho ya dada na de bia me kasa na ensori man ne bi
ana sebi o madwen wo from na nka obi antena wona asa nya hwe ho ko obi ametra wona osofo ye trofo sa de e de preach na preach kire o ma no e de nyamese na aka kire o ma no so fo wuntimi nka no kore obi na ko preach kire o mo se ka no kore na no kore be mo aye de hye na wo wugina fidie kakra ka we so e twam toro nte se ye fred dan na nka sa se wo ja na ma no kore na me ba bebusa o de na ba bebusa no e de na ba bebusa no sofo ana mo nipa bone sem sa e de bible na kuta no nka kire o se yenye nipa nyina yie Babu ne kuta ron kancha say de mo pese yanyama no mo so munya sa man krofo o se dan na kasa o se wan kasa wo ye mba e da so ho 4 years ni besi ne e ye de na o ye mba de o da so ho 4 years besi ne na dan na na ku ade okoye wa ba betre na mu abra ne sika mo je die se una wo na sebio o be ma no ba no nti ka be ni sei no sika be di o ba ho wo se besi ne ntimi ne me ba na eni nkomo Utimini ubani ni nkomo papa utimini ni nkomo se ni sika na mfa ho se ubana je adie ana utimini ni nkomo se bi brothers a ubu nkrofo kwase na fa ho adi entina utimini ubani ni nkomo no bra media ukuta tro konkro ntimi jawo makro tro konkro na chance se wa ntam kwa bo ade beka so because nipa bia o nipa bonni bia no bible se bonne de ekum bonne fo na nipa bonne se de o tie dia entina ofre dan na se almost kan ko wa ma no chance o nipa bonne fo ankasa wo we the papa for 2 months can kware o kware akwaje se odan na ho na mo connection o ya ma onya emudu do se na watua de ama no mesre papa sofo but money na bra na nyina yentra se na yemfa yentu ye na mo pa akwa no 10 months kan fa ma no kwa me asamo se akwase asamo ba bi o hye bia ma yehunu oba no papa ma yehunu oba no kira kwanya sa ye be chemo tum me kan kwa kire mo ana mo ye se ya na obu nkofo kwasa okodwo da egosi 777 nkofo pantas ni ade ko ye adwuma furu o wie ba no discount na mo agye di na mo ka se nipa 77 nipa ye mo ana mo ye sa ana gana fo kura mo te sa ana mo adwum pono mo tirim sa ana mo nwiri nipa ho kura sa ana mo ni tema kakra kura sa ade na me fa bo nche osofo afena kona kwa sakra na onyan sakra kona kwa sakra kona kwa fa yesu ade. Good afternoon, Marcos. My name is Joseph from Bedua. The lady has made a big mistake, so let her advise her not to do that again. So this cano efa one munyina chibre ne boy na one cano. Mama, the same happened to me. Obinsu diano no. Was Mama Akos, the man is very wicked. He is aware of his plan. He planned it with the son. It's a plan thing. Good afternoon, Marcos. My okay, Nadian Macron. Okay. Me Marco, adia e ha me se kra no. Yanji nipa be kra na eni wasase wesu. Eno na me ya na ha me. Enipa be kra na yanji wo mundie. Because they say malamfo abuai emu nkatas. Asofofo a emu nkatas. Eti say enipa bai ene yemfa ye ho nto wo mo so wo. Na wa sofo panyini one cause I same way a simple. Na minim se wo busa sofo nka no se mesira wo Maako me ba no wa nya de ade a me ba ne de ya baba we ya me se me donu wo ka say sofo jamfi se me dono sofo eje wo se me dono na akua baba wa no te me dono sani ye do obi sani ye do wo dono ye odo ye sisifo odo ye nya atwem odo twitwa na ntini odo nya pesemi kuminya odo no ye ka odo no wo bible no ko bie ba bia odo no wo se woni ma Corinthians na kokko bie 5:15 and 19 kan wo nyina ko saa ni o mani nyina wo ho ko ne ko kekan se sofo wura fi hu a odo niam a wo ye no efe ehun ti sana wodotie na nipa ya wotie na nakua wotie ya wo sugu ni yamu ababa wo a oni ni ho hwe na wakodi ne pa na nse ye wa ha na ababa wa bi bayo omo ye adwuma ama ne nsa aproi obi na se pro ne nsa apro se pa oh adan ebi mu ya ti toilet mebidi ebi ye twitwa mu sabi broni na wodi ni abutu ano na woni gum ko brewe ni obi afa ni sika ko she adwuma tantan adwuma anka wo ye de ma wo anka wo nye eno na maba wa igu ho a wo mo ye na wo mo ye se adwuma we nyina na sofo wo ba ayesa de we 3 years wo se mintumi ne me bantena ase emusa ne se ababa wa ni sika no e wo ho e ba wo ho aba pem sa amrei na ye busa wo se sofo adwuma wo ye ni a eye bone
we won't see one because o man we mo ye den enti se adwuma ne bi wo ba bi na obi so obetumi aye na wo so be boa mo akonya adwuma ne bi aya bone enti we ye simple oh there be adwuma me ya no every so obi anim se adwuma wo ye no asofofo bebre wo ha omo so adwuma omo ya no omo boa nipa etumi ma omo tu kwan bebre adwuma no enti we wo ka ne bone ne sei we are odeng wan sa no baba be sitire me de so for me srewu me do onyankopon a wa won kasa wo som no se wo som no de a na nya kuluru fo ni nya me som ni bi na wo som ne de a me do onyankopon hata we srewu pa wo chew na nko a fra wo ba no na fa ne tena se ne na de tena se na busa ne se Desmond ababa wa na ekwe sika no me paacho ewa he na de ade na wo de ye ma no na wo de to he fa se ye ne papa mu na wo ye Kristo ni dia se adwuma we na sesa wo ye na wo wi a waka ababa wa wo yi eyem na koma to ne yem na ne su a wo su nyina ebegu so mesro me se akachia no ewo fom he ya eni soro ho akachia no ewo fom he ya mani pamfiri eni mfiri ya ho kura papa wa hwe yi a Dumi ababa woso no wure mfida mesro na abra wosum nyame eti mesro ababa wa we sika na die because e bia kam 1 year dia kam 1 year 2 months dia kam na ne 10 months so dia amasa adi dia yam yare so obi beka se odi sika ne bra woni ma dia boy ne de ne fa so ne phone no chip no okọ no osesa no so ana odi ono nko number 2 so Odi wonu nko anamba sim na da so no ya nam ya sesa no eti wono no ade a wakwan a wode ne fa so no enti wo mo hyeda de bra ye boys a ye nua mugu ho ye maame mugu ho no we nka ho bi enti kwan a wode na fa so no obi so onim Dorcas way back 2012 na isunya ne poly hostel na omotimo no na one ona no ena na etie na Dorcas ne ona na etie na wose said you see brand one ase na said you see pa adwuma ne the way a even ono kwa na no wo hostel no Dorcas esom no nti oyira ne number any send wo show no be ye ni sa no ho no se ye friend Max no full play na ba be ye mobo mame yan kama asofo a nyame afre yen ofre ya wode adwuma hye yen sa o wan frɛ se ya may connection men and women o me can place asofo bia wo ye connection na me de nkofo kwa bro kire na me de mama ya atro ya krono wonya no kwafo because nipa na wo mu konkwan wo mu mabio na wako chantro wo embassy ho sa wo de wo mu kwa ba asofo nhye yi o connection wonu da sani bia na say Ghana wato nyom wo so e gospel wan wonya do so bebre yi na ye koye concert show ye koye wan no aso mu do mu ko wa ko je mu ho no aje mu sika wanyina ye nim ye kunkum bi wo ho what you na no din connection kwore nkofo kwada onfo mu ma enti sa suba we ne de kwa heaven me wonya do sa level na me address you say we anointed man of God that you can say that shall not touch my anointed anointed that we see nipa nyame no wodi hwe mama de na mi suro ni say akola yi wo ko ya ne number nyina ya na busuafo mu sa akola yi ko wu ya so sa akola yi ko wu ya na wo so for panyini wo ne wo ba kwasi asamoa akwasi asamoa nyambe tua wo ka nyame be tua wo ka wia kete se wonim baabi a wo bia be chew baabi a wo menyo abi so wo besie Akoma no na wo ya adwuma ya be chew ya fro wo no o me ba se sia me ya adwuma da Ishmael sa fro bi no de fo no mo obi ka ga ni ba cross ko baabi kwasi untimi ndi akola we sika fa wo ni da wa brabo bia no abaye beye ono papa nyina mo nka mo tiri mom kwan a mo fa sa mo bidi akola be fa so no no nkoye lebra onko into slavery no face carry mira mu ni no mo be fiama ti so panyini fra wo ba no na connection na mapa na to apa mo di obi sika mo hwe na eyeta papa ye be chew mo ache wo ba na ba me da se de be che no mama ene ye minya ketua nana ama nyame che ye bo a ne birthday nti nyame enhira ne pa mama na sofu we de so onye sofu oye connection man on kan sa na nyina ye nti ase
se connection o ye na eja ye nyina ye mpebi ne enko mama he ni pant na wiase nyesa onye ono na ekura na bible na bible na se do yonko se ho enti se do yonko na town ho we die ada na sofa wo so yesa wo na oba wo de se do si kan nyina na cha se momie no ma ya akwan yo mama okofa ba ne ba wo se mempena no wa boss wo ho efe me dododo me pese otu kwan na baba we oye too naive mama oye too quiet mama me samre ya kama mama ene mama ene kanena na eya na omo hwe nipa no na omo didi wo mo fi se omo me so odo omo ko ni nyina no omo eden enti no ntimi fa nko ho bo hu se baba we omre na so sofo kan hu se bible kro na ekura no se bone ku bonefo enti bible na ekura no no ye di ni jaw enti se onim sa ade akopani sika bre no wanya ade atum so obetua sika ni de obetua bra na fa baba wa ni sika ma no oba ye na nka ye na nka pay 5000 bi kra ma ni so fakoye adwuma bi mpokra mama nka mindi ni sa baba we nko de beba ha anko beba ko pa adwuma bi aye no wagye ni sika awie se begina abek sofo nyame hu mo bible na ekura no fakoto na nyame mfafo no nsan fra obiem na koye adwuma se nyame flash no se nyame ye ni dani o no ama ye hu ha ya kuma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no eno anu osugu so awutie no ene ye fiada ene ye boja ye fiada de eya na bibia etumi esi bibia etumi sinti ene bibia so esi studio ha say sa pepepe and we wo chenjire nche pa ai wo chenjire nche ya na punch me nwie ezi apunch na kana pa enu na juada na me pe no enu na ehwa me sro pa cha wo de we dey be so wi aba me enko fi da wutumi di wie na the whole day wo wi awon sa say ya wutumi twa mo ha na hene wo fi kire ba bia wote enti yankwan na wa fa wa ha obeka say Grace Gefete na ja ye ma me Grace Buadu wo fa e wa ha ena me nua ba tuntum soko ono so e wa ha mo fa me nkwan ma me mo akwa ba me ju so eburu fe na ma fe o na ahon fe na ye tu achi ye hwehwea na ya aworo ayi ma to dia kakra ho ma fe mo tu share that one say any adwuma pa mo bo ma Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na in fact Akoma FM fo nya me shira mo wate sada ne da nyina mo nhede ente me ankasa me nka nanso so omo frɛ etie me doctor da be na beba because ye pesa wo ba Akoma ne so be kasa etine de baba na mama nso de na ese akyede bebre eba it memo of the number no atuja ye sua de kakra bi na ya science wa cha de kakra bi offer ayo happy new year e buru e kudonto mere enti ene ya opemu ya ben mesre wahwefo ene watiefo se mesre mu abronese let me years for aso femme na bibi be fra tofom bia ya desa firibonto we free consultation ana monya ne no ohwa ho ofe no na ye ka kire o se yese kwatere kwaso be mo ntoma te ni deni enti bibi duro hima na abetena hai wo hwe na ho ofo de te ha okura no nya deda wo ya de kura ho to so ho hwe no na enka kire ba bia wo ya de sese okuro okay enti ono anankasa ne pesema noma ana me dem wo watiefo ye ntamfa ntodwa na haye ne first time enti asasa me de ni tetefo ematiefo eno ye Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 esa so ye mubiribi no mosap cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 244 0244 126 126 12 tele 123 cello 244 0244 126 126 12 tele 123 ne kura ye cello 246 0246 518 518 cello
tele 003 0246 0246 518 tele 003 ne anwanwasem bi a ode be fidie su no ka mi tie no fi anka me pepa osun be ye ode okay mame and my young choir anwanwade a eba no and I yare some I feel we must consider the year 2024 the Akoma the obey yare bi de tware me da say na obi beka say grace gift nyankopon adom grace gift Dr. Grace Board me ankasa na me da no na me general nurse nyankopon ne ma bodam ni ede haban edrom me ne edrom me na man na o sa akwa because say mesuam because me pese me hunu say enti no kra pa say dua na haban na atiagu fom no ye no a etimie bibi because na me ngindi ko de me ni say medically so obi sisi ye ne ya minim say nka diclofenac ye one injection na was nka nipa kra di inject no na nka ama na bi kra suppository na watia na de be nti na obi akofa 23 ni akeka drobi aka bom say so obi sisi ye ne ya etimie bibi na was say etimi do su kwa kakra suam grace gift adosu kwa suam se nyankopon adom nya 11 good years e wo oman na de wo se ni patimi hu ni say grace gift kasa obetimi aye bibia e wo se wo kran kasa wo so regina ho na wo salute because Dr. Grace Board say wo nyi ni se wo yare no ho beto wa jey ye ne wo ebeto nchia belete no abeto na ye nhwa de bi me na manfo di nkomo kitikiti bi ne asua de bi say ye wa de bi ho asase mpe enso mpe emo ampe nsu nipa de ene yere wahu asase mpe o enso mpe emwa omumpe na nsu nipa ene yere na yere nso a within 10 years nya cancer e de ba de ye roba se ye behwe pa aboa bi ani hono mo a obawi roba da bi da aponchi ehu se roba da hono obefa da se woto roba etutwini nsuo mu a enkwase ebedani akopim se nsuo bi beta ena enfra bebebo a ebefri nsuo nani wo de roba hyeduase a emfifi da because onene ni twaka na emom ye nipa de ye de bobanko ye nipa de rubber no ne ye de ekunkura aduane gum na hyehye ne sande ahye microwave mu kakra ama na di ye nipa de ene rubber mu kura ne ye tse emu gum no aye ne sekare kama ne achechire because eno na ye ene de ye nipa de 21st century ye se ye ni ate no ye ne ye ko wed na se ne akogye take away ye rubber no nim say eno na ye fast okodidie na me pa achewo se wo de rubber ye aduane ama wo kunu dida ene da wo tie Dr. Grace Board bu nkoto dwepa na chewo se wo sire na wonim because obi didi rubber for 10 good years o ye da obenya cancer ye be ka che nipa kon se wenya cancer no eho na ode be kwa sorry fie se we de nya kwa because na me hwe me hu ye na me hwe se me si didi na we se de me hwe me diet me de me fruit na de event na doctor se me cancer enya kwa o ma me bi na o tie akire wo no me pa che nya ma me bia ba misrew misrew de wo se ni pa hu ne se na ye nananum o mu nim de ye nananum ne so o mu nko school ti na o mu nim ade me pa che enso no mu tie nyankopon asem ti na nyankopon kasa kire wo mo enne ya asofofo bi asore ena nyame afre me say Dr. Grace Board so obi ye sofo na woni ahaban ya me say o me wonim hye wo ye sofo na wonim dubuna onye prophet esanse bible mu no obi biara na oye odifo bia no na wonim bibi obi biara so oye odifo ka nyame asem bia no oka na wo so de abro no ma ahaban ya ade a ode be esanse nyankopon hu abro do ma ahaban enso ye no odome no because onim se sa haban na wo se so ye de sayare nanso enani pa ya ajira ye nhwa de bi wa ha o se tete no ye nananom emema no sa wa mo se trousers a o mo nyima de o by trousers no na e bo mo pimpinis atwe pimpinis very good jana na e beka so mo chokoto
Bossa sauce no emuso nti ona martin na ade no e free bunko na from me fa ho e pa cho ba ade na sa ade no eye ye pa che wo sa trousers na wabo belt wo soro ano se emantia na ya ba na ye se ye jeans pampe no abo belt wa ya ase no wan kasa wo be man entri sanse asa entrun ena the information eko brain nim ama brain na hu se wo be man no odimoja ekoba Opa belt na wa me an pampin sa information and co brain very good enti wa belt no sa for 3 good years information bi anya dey enko adrenim afi de be kakra no enka first ka fa fon fra wifi na ho te se ma fe na ka ne be ma na solagina wonya ne na kwa no wa fe no at the moment obe me bia no agi se wo yire de ne nsa so obe me ma nsa na apagya me pa wa sha se nya genital stroke wo program ayo be me bia agi se wo yire edi ne nsa so som ansa na obe ma na apagya pa cho me so wa de wonya genital stroke me pa cho sa small bossa shorts na chichire mu mema ne pampe no eno ne enne ye problem ama mema bebre mu mema afonfon edi e be nti na meka no sa tete no ne ani se ye say obi o low sperm count aya na ye me ya etoda na se ye medical terms bi ti wo na obi eye ne de oh medical ye say obi nya low sperm count eye no ma me pa chaw ehwa no ene produce sperms ena sa ahwa no so wo so onye free movement na swai wo se bossa short pampe ena ade jeans strap pampe no na swa no be dey movement enti hit kan no sperms no asai ajune enti aduane bia akọ hospital aduane na abrantia na me abrantia 35 years yes so low sperm count na end doctor some low sperm count enti no pese me hwe ola e wo de wo papa ko fie je 75 years awari akra 32 years ono na wo 35 years so low sperm wo ni age enkope petro enti ni kaka pempe ni atadwu bi blending shaase no net na ofa ne ma edi agro ofa number ni tuba ne ka asemba enti no kre se bem preduasa hwea no nyina so ntini ne nam ho wo de wo be ma ya wo ahwe an hwa ne nyina tinam na no mi yi ho a bere di twa ho na mu se ntini wo ho enti mesra mu ada dokota no ma no na me san asisu bi no me de ho fu Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 Anna cello 242 0242 72 52 74 cello 242 0242 72 52 74 Yanko dokota homna me da sibre pacha news bi secretary wo krom enka me ma ha da entinka nchesa me di we ba but ebia na obi dia ba Akoma FM fra pacho I don't know sa manfo be hu sa infonyini ya okay nti bibi said me na me am phone so say be ya emfa problem embrem Grace gift I kasa oba Grace gift na oba me so me ya to me nsam ahye ansa na me de adura kan na sa branch e de nti aya de infonyini ato hen oba ma ne so say nso ade ne so be ma no so no je wo obia ni ahaban ye wo se ye deka ye wo obi wono ma sai obi de ti se ya ye wo ahaban ye wo se me ne jima wo se chene ntem ena ne ne de ne so kakra opese kakra be ka ho on ye wo ade wo se de kakra bi enti obia ne wo ye no nti ene yi de tu ye nsem okay abrantie test message so was very busy on timi ma ho to sra me ye nya drama no ena o Sunday be ma we di ma me not knowing say ne be ma no eso se ne say obi die no wa de ma no se ne be ma na wura ma da ne sre ho enko bonsa ho se enko na ade ne ma ma che se last 2 weeks se ohun ni onya na me sre se ye ni adura esan ma be ma no ko back eti sre
mesrɛ sɛ wontimi ma na wopɛ sɛ yɛ ma wo deɛ bɛboa wa yɛsrɛ wo sɛ wobra ne anyi ɛnhyɛ nanso sɛ wontimi ma cha no kra no fa send ye mesrɛ because enya woro wi a adren wono grace get koso a ye to nchia minim sɛ ye mre no ya ye be aye bi awie ma mencha me ma na dro ba akopɛ wo mu asa na nsen adabiri jo asa ahomachen ade ni moni mu no mesrɛ sɛ ye mpɛ banchi de afa na e bono kuma no miensa pɛ banchi de afa na e bono kuma no miensa pɛ mesrɛ ma akeka dronkom obesa bento aba akopɛ na anadwe ye behu ne ye besie ambo next week ye besa ba me da se grace gift yase we obi bese se opemu na nkasa se boy eti and no ye ni hwe kabio na mom hwehwe ye kira kwan ewo Oshim School Junction Barekese kwaso Kumase ha no Oshim School Junction Barekese kwaso ena enkran so enkran pumpuni mantam ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School ena edi hwe ni mu ye pacho ye adwuma fidwada kwesi ada anopa no nwotwe edi kwesi anwumre nonum bo mode na bra na we enkyerkyere we wunya wo ba bia ye honko a enu nti na ma Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ye dance nti ye ton sa afro bibia se omra na o magya yare sa papa eye nu bra kroje nu bra ne habama obo ade no body ya na de ye adwuma obi amra na apomuden no sa na te mo ya ade ai nyame nhira mo ai nyame nhira ye da se nyame nhira pa Eye Kenata International School and American for the ama wo ho and admission across control bani school anything e wo school mu acheche for na chade wo no omo enemy de control so yo betwa na a crèche kindergarten primary junior high school bibia e wo ho wo ba no osa ukọ adwuma maternity level no aso fa ne beja yen e wo Kenata International School ye behwa ne so te sade akoda ne kura wo maami ankasa ne nufotua na no enu ti bre ye wo Kumase Askwa ye ne Pentecost International Worship Center and na ehwe mu school bus de nkura no ko esan ebefa wo mu security e pampi dunua ne pa kama e wo ho 0541 49 23 0541 49 Features bamboo toilet roll papa abedwa so na efe na ye moton mesra kopa bi ne ton ne to nwa mesra wo aka ho eye moton nti ohia bi wadwuma schools baby a eye features o features eye features o won kana wo pe bi afre 030 222 4843 o Kumase afre 0550 000 nana ye bi komfo papa a wo se obi abodua obi age osika obi ayobu nkata eye komfo ye bi obeye ni nyina ama owo agona saman ka wo kono ho saman ampa faka e waduma na se fijase sina na ye bi junction fre 0243 13 45 35 chocolate spread anu ne ye dey fa ye pound no me se de pound no sitie bia e bia di na wo twemienu kura wo de ka ho top choco nko na wo hia wo de famu a se de tie bia pound no be ye de pebi na top chocolate 3-in-1 chocolate drink no milk sugar bibia wo mu dada koko de onya ni nsuhie wo pebi akọ supermarket ne provision stores mo ne dopo cho de fre 0551 033 Dr. Mafo fertility here ho ne ye kwaje ye ma na free ho Dr. Mafo se de we emfie ne di bia wunya wo no fabra ne ho obema wo ba ahye wachi e de na agege agoro ama so kra ba wo ho enkona na omo nante no Dr. Mafo obema na nante sese e de ama Dr. Walton so stress ate bi sa ba se ba bia wo bia brochime mu Ghana regions mu bia frɛ no e was 0244 41 10 10 99 0244 41 10 99 na Waterfalls Drilling Enterprise su papa omo na etu ama yen enti kan ho en na frɛ wo omo machine ye machine kama omo gina ho no mo hu ba bia nsuo ne wo ha na etu nsu papa na ye de ama wo enti kan ho e mo kan wu kwa Waterfalls betu nsu pa ama ho anu tutu mi kan na fa wani e kire Waterfalls Drilling Enterprise na ba bia wo de ye wo adwo so baro new site wa ye ne na ye bia back clinic no
and a wabrasa chromo brand into Sunama, and what the neighbor form 0246 26 57 Adventures the Sahara mission in the G capsules about and Nemuya pa dear Miss Ropi Binom, never boa bar, and the bear mamma Nemuyariano, you betunu away. Away, Sahara man capsule. A memedru, make an one Berman no medro now Bermano, and you also set signboard. Hindi about Miss malaria fever, typhoid, diabetes, a balance of blood pressure and perfectly. Dr. Amo and Lupay say ya sacre boy Juma, so Kokura Quinso, 0246 34 83 34 Alaska Star Enterprise. Omuna the original wallpapers no wakofa de aba na original fake bi anim etika ho Alaska G Alaska Po ye bone mrane ne kire se ne wallpapers no papa. Alaska Star Enterprise of Masia Dum Mrs. Anoche Plaza Obe Prudential Plaza no Feno was 0554 11 48 78 0554 11 48 78 Dawood Aba Hospital the Dawood 360 capsules about a man in 180 and a man who's 180 na abano sisi yade die meslo na hongu na BBH na CCM oba BBH na CCM bema BBH na CCM de ntia me pese adro ne se enye ba akofo adro eye oba ene bema ne kwasem no 365 ointment no fetwitwe so na Dawood Aba mission so sehwini na dro malaria fever and mutuo odi ano no na ubenya bi o heba pharmacy shop bi mo friend Dr. Dawood it was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Grow fine moja dro papa ohwe ne wayase ye wo ya o menses ne nsisi so maw na wo tinka boni bia wo ho eye grow fine ebe ma wo nipaduan aye fefefe ama wanya bakura efrim enti grow fine no bi oba ne be ma nyina no nkodanom obia no grow fine eboa no Mr. Ba kwale na ka ba Aston Room smart ebo bo ase Fred Mense ba Pidan Pure Leaf Chemical ne ba show bia mu grow fine nyana Fred 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Richmond Herbal Center the phone ko ne seminar no ane se wodi dware na wodi nku na srasra fibroid plan da wo yam e be free ho be ma wo wedie nani atoso na ye kama enti ye de seminar no fa ye ho yi yade na free ye ho ne ye de nku ni so te ye ho ne ye ho aye kama enti enne ya wo yo chigifo pekua phone ko ne seminar ne bi fa we dware na fa we sra ne hunu yade wa hodo ye be free ni padua ne mu akọ ama waje ni padua wo redie ne ubibia aboso Richmond Herbal Center kwa phone ko ubenya bi o Angel FM Akoma FM ye wo Kumasi Square ye ne mo hwe ne mo Samtoran Herbal Center Samenko Herbal Center Blessed Herbal wonu nyina wo ke o Jeff Herbal Mankasi Polina Esapon Fiko Herbal wo konongo Frayen ewo 0249 18 68 45 0249 18 68 45 Gainica syrup eno ne yede siesie am oba wa anda kanu no wakosu yakuma no wonnom asiesie ho kankan de enye kankan saade enti oba nonom Gainica no Mr. Wada ukwafu se ne chemical shop bia mu enye na frɛ 0597 21 60 37 0597 21 60 37 capsule memedro pakum eye memedro be manom na bo oba no kum na woda ho ubonse nani age otonyompa de amawo Jenikio 440 e ma no achesa yepede ache ne de ade Ven capsules wi ani yi jonso dede ndedro we donyum mo se wo jonso a no wani kosan eye jonso edro untumi nyonso ya ehawo Nunumbi. Why are the manufacturing capsules of Guama? What you do for sunny yen pediamo? Samson, I would done a want to me now or to a surgery arthritis. One year, Jumadia, would it for money, may
modi e medfage na kokra ne abre one more kwadwo agena no pa Kumasi Alaba Babu Station eho e na Woroka kilometer de odi no pay by ye wo no openisi Costco house division mu for 0248 88 5040 0248 88 5040 na afa me mamo 3p garlic mixture massage atum wadro 3p or 3p ya the one garlic na ye vitamin C minerals bibia wom edro ye natural fancy jasoni afansi anka ebisu immune system pressure wenses no wa sugar was why a stroke asthma would you so what ya wo funa ye kapu edre we chese wo kwa na winya bi na wan to ne dodo a ade bechi a wo bekwesi bi ni ho daniel ba misi kwale na apeda ne angelos frepi work e was 0248 928824 0248 928824 bila memwa ya na Maa Akos apom ne de ye awrade de ahoden ache yen ya kan so gusu bo ho mpa ye ahoden wo ho de yen hyede nsuro ene me ba ye ne we de mi ankasa ma de nyina ma akua obo ma ba so si baba ne do apam pom ne de afuo na mso we kura makoyi makoyi mi yin dwada no dwada na mi yiye nti we ya san so ba so ho na ni nyina na mse mfa sedama ns 20 oye tirinwi ye no me se enku wei me jinkun ni di ma so ahwe hu sane yatinti me di hu adanse a me di gidie ni akokoduro na edie mako onim yase adepa na ton ho na nkyere so ya wonkamfo no ho sabi ahwene pa ho eya onkasa enti ns 20 eya wo ma aso ahwe nko a na ye mu di hu adanse awia dia me ka kire won se wate ho asem na won so hwe ya ne bo nye den ns 20 enku a waga na hanyina de efo pa ne ns 20 na nso adwuma ebe no emfa hu ni sika ube yusu untimi nyanku a ene ns 20 be ye peda minim sane yete migidi entina midi hu adanse de a kire wo enro ne yemienu ns ointment a ye nku a ye de sra ye honam ne yie ana fe awake natural capsule so ye nom ekoyemu ye topa ye na aboasiesie ni padua na manipadua ho ade awie peye me ba gibre matombo ase a kire mu e de amawa mo hu ns ointment juma edi ana awake natural capsule so juma edi na answer na no yenye doctor enesodro ne numbers na fe ba bia wo bia no saka ya pode frɛ no wo se doctor Enesmate wadro no ho asem ewo Akoma FM so nua TV so me pa chawa dawroma me how ye sei no aka kire no na me ne den ono ankasa benya bre no no adi ho komo no kire mo mo nya nda so se so nya ns 20 anasa awake natural capsule so a wo ha no etu atwa no pacho Dr. Enes numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 Mako onim na mpanimfo mienu bi kasa ho omudi nkoma be se wana afedu ba bi no manu nsema afe be se 2-3 minutes no bi antimi nkasa fi ba kwa no se ane akura tu anya hwinken yempo bi ne yenye ne o de ase afe na da mu nyina asere yesa eto da ase mi betwa mu ana yesere ye normal wan fe bi anya sere ya abrabo no yesa na te se bia boko de yentu aso ne nkure o ho fe so de na de adutwam ns ointment adawroma me se o ye honam ye no me se o de wakontanso nku ano no na topa na kontanso ya awake jai pacho jai odi asempa ebisi wa pampe odi asempa no ya fe odi asempa be shebikano ya bende we are say we be de onum na kakra na asa nti we are ibi ma menko akonta de me koto you sani ayi Dennis me pa so wa konta de na asa wo dwaso onim yetre anya ne se papa no so menye sa na na oba ha se bibi na de be pia nti no onkuta hwe nti mi am sheda kokoto ointment ne 10 na mto awake ni 2 na awake ni 2 ni de in fact me toy for my personal use nti ano de o ye me dan na ointment ne machiche bi machicha am na ka 2 pe ano de betima ma 1 na aka 1 yempe be kwa koto ya de yemfa number no metiefo
0245 0245 07 07 99 99 15 0245 0245 07 07 99 15 afe 0276 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afe tieniye next ointment aye kan me koto du na aka mienu ewo me nchen no sane ho asem ti ni obi a ohunam nani ensansan je hunam nani aboso a esebure no ka so skin no ebi a me ka sai titru emma no pa na yesa ade ne pimples ehia sese ebe na nimpe na dwene se ebe se na nim tru ohia se epe hunuro enti de obi kire ni bia na kwakoto wa yusu nkun wa yusu samena wa yusu yi de yenom de chese bidio bi ni sabaka bia no na utira nkwen na koe obi a ogigi kakra na nipa kokko a na afi na tutum prekesin ti afi wo so nim no mesrawo ba bia wa wo hwam ya na ba bia wa utie mi bia no de wa ye dro bia ye mane si ho a shasie pe next ointment enku no o mo eso mo pampam no mpo a wokoto abeton no o mo de 7 cedis entu kuta 50 cedis abetimi atobese bebrebe no san achebi ena o coston so dia obetime nya bibia 5 cedis bi kura 4 cedis enku a fofofofofo woto ade enti auto no onyusu nku no nwie na ade ne ko no nya fa ahodi pimples kuro de se ayo ayoba mase kanamitie mampele nkrosa sa ya de dwiba ekro ya de boni anipa bi adwen ni so ififire ba ho na wo se ya de boni pa ya de boni ekro wo ho eyanim guase papa stretch mark me say nanu ye fa sojafo na ye say so yoba na stretch mark e wo ho a emfa no qualification wo emfa no tenten no kase stretch mark nko ano etimi yi free ampanzo yi nkofo free wo sha ase na de next 20 minutes asra enu afi we say awie ye fa sojafo no stretch mark e be yire fo ho ukwa wo benya qualification wo soja mu me nam ka kire wo minim maso ahwe na mu se na yete mapampamu yi misi mbe akuya se nsa na mapasi ye apampamu yi ni na na dia fuse do ni mi mehwe me na minie ene so ointment adawroma metene so ama mammo so ye kopabi eye nwi ye e ba ne titru eyi ho afi utrase e ma tiri nyi ni gira wonunum otim se gu ho a se gburom fefefe na man sade ye omhu ye mane ye kama enu ma ko be ka cho so de asawa bebom wo de asawa na wo de doboro sa na yesa na de ahye ho na de yiwani be sisima be se num kodu etu de opa enwumre na akodwa no fa hye ho wo de hye ho wi atompa wo tompa wi a ko hwe se ho bia ye okay a wo wi afi owura dwa ye kodware yi wo yi a fensi ogiri bogum afi wo wi a da di kan da ko da ne chefa nsa toro so na de hwede besi na me say amoa ye twom obebi say awa na woda hoyi ebe no nwanwa me nam ka kire wo me pa cha wo pa bi ato a mo amwo nkra mo fumani kire Okanshe drug lane uduru aso Peripatch Ventures ubenya bi ho no mo afa Kingswalk Herbal ubenya bi ho uduru Tinated Herbal bisa ubenya bi Baseline Pharmacy ubenya bi Nisi Pharmacy na afa Rejoice we nyina na eye nkran uduru ni kire Kofodua nso apue mantem kropon Kofodua Eastern Region asem na mekan Gapsin Pharmacy ubenya bi Delight Pharmacy bi ho no mo Drug Right Pharmacy and a Binor Pharmacy so no ubenya bi ewo Kofodua na ufiri ho na usane from ba nkokon so abepona ya se ho no ubisa Ouskobi Pharmacy a usabeka bi ho no Hillside Pharmacy bi ho na fe BB Ventures so no ubetimi ana se BB Pharmacy ubenya bi ho no na fe kaso ade eye ba ko pe etimu amuwa kaso abujumbra ne ne keke ka ho fete ne mfa mpatamo nyina no mo wo ye kan se makati he nom ne nti hom nyina de ba nyina no wo de wo pe bi atuato afo ne kire kaso a wo se wo pe ye tribe of Judah uduru ho ma dodo bi apebia no wo nsa be kan ye ba komase a dani heba benya bi ho Misty heba bi ho Kolena heba Habme Pharmacy ana fe Kriske ya ewo yenia ya siraso he ya tonso siraso no obenya bi ho no mo na fe yemfa yani enkyere aweki so break kitu abi na mde ka aweki ho asem me se eyetopa ye wonom a ekoko wura nipadua ne mu ebepai na aduro no animogya na fra na ye adwuma na efrasa na broni se eye immune booster ma nipadua na ho de na wie peye enti adwuma bi a wo ye bi onya ho de foforo no otima ye bible si wo no do otwa awurade nya ho de foforo enti hunamfo wo na twen
na ɔkɔpɛ awakening nya hoɔden foforɔ de yɛ wɔn adwuma ma adwuma no kɔ yie sɛ yɛ ɛdan mu adwuma o sɛ yɛ abɔnten adwuma o sɛ yɛ fie adwuma o adwuma bi apɛ sɛ ɔyɛ biara no sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima wonya hoɔden foforɔ de yɛ adwuma ɛsiesie nipadua no na ɛnam yareɛ biara ɛha wɔ biara so no ɛsɛ yɛ firi hɔ ɛma nya ɔfa ahodie ɛyɛ awake natural capsules awake natural capsules nku no so yɛ ernest ointment nnura mmienu ma ne nka otirim mɛntɔko nyako ɔyɛ honam yie ɔyɛ nipadua no yie fa ne mmienu bom na wɔnsiesie honam n'ani no na wɔnso yɛ honam no mu adwuma gyina mba no afei mi nso aso na menkɔbrɛ no so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afei 0276 53 77 01 0276 53 77 01 ɛyɛ ernest ointment ɛna awake natural capsules. Meda se na nabila eniate ne nka no awiai hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ Josie fashion ɔno ɛna ahyɛ matade kama ya mede ɛte ya akoma mu nsɛm dwumadie yi ɛma mo no Josie ɛwɔ Kumase ha bom so when meet me the sports in the dish anymore wedding gown dinner wear what the would they call sorry, the would they call a juma, the would they call baby or man and tadia, my Josie and Pempam and Famal. Still be a would be money piano, or be pam fefesa at the amount, who Kumase, who and kind, regions no baby abroach memo. Fred Josie, what's happening for star no sending or be pam affair de abro. Fred Josie, I was 0243 433 465 0243 433 465 Kumasi bom so when you meet me the sports ahwe anymore so and at the Plus Beauty Shop and that's a she's a she's and a mame reggae ashakama we ya moy na mum no a rig and at ya de ashame near yene kama onamwa at a one kasa wichinri and a wode abo se a year fair make up so a year fair fresh is na onye nwini bi emfa emma 0249 155 776 0249 155 776 Ofra she's a ebejo so no why you be at the amount na Josie swap and matade no wa fe no SCP na esita enra echna Monday be ye ne akasa ye sister Hetty enra na Henry ne birthday ne last born no na ne birthday is that ye chia Henry nyame ya domo Monday ye dem foni ne beto so ama no. Wow, I like it. Smooth. Hey, Evia, be a pruno. Darling, what about? Bema Bena Nenesha washroom hono. Yeah, wo yeah. Wow, it's smooth. I'm disappointed in you. Mechi tu wa. Toilet. No, do asem too many. Na me ye ne say, me mpese ye beje agent future ntino. Me de ne call me na ho. Ti ni 2 weeks time na ono so de me call me father hono. Ti ye call ho ba ni 2 weeks time bi na o frame ka chen say ne father be frame. Timizan say Adam aye boni bia na so de bi na obefre wabusa wasem ti anche na papa na so frame na o ka che me say akwantu me kwa na me say akwantu de hefa fiti ase na o se bedroom to Akoma FM na me ti ase ntini Monday no ne me call Accra na yekoye bibia ti yekoba na echi na mko ka che me nanam bufu say o mo nti ase because be ma na be hu me enche Omeya me ho ade nti na odi mi tu kwan na ho no me ma afan asa na etwe me ka che boy ne se me nko ti me ka se me nko ni 3 days time no friend ka che se ne papa friend se agent ni se mama me mama na ko ye pipes nti ye betua 18 million ti me hwedi na me se 18 million bra ye nto hwe de me nye nde me oda se Akoma FM na me ko ye ti me ko me ebasa no na me be ko no ana okoto chip foforo ede esisa me die no ti me butan se na me chip no we no so de ato me bag ni enti ne ho no so ya abontinti ma tutum anhwe se ya ampa na se ya ampa ti me ko dru Jordan ho no na me share me bag me hwehwe mu nyina me hu sem na me friend na butan se aso de chip ni to bag was saying na so boa
so the two my two bag in Munina city. Man, Akoma FM. Just said the baby so no store. My agent number, no number, and a good phone so. See, I say, I'm best send this scan. I just say, I was so on one, me they sending. And me send this scan, every man. Okay, me. Kasaka senior to one can you, or Monte one can you. Bache. Johnson. But your man to me send this scan, Banty, my man, I'm attending channel. Say 3 months in this one. No, send this scanner. Or send it 2 months. Now 1 month I question, or send it 2 months, now 1 month I question. Into a bass and meet now, into a becker 2 weeks, 2 months. Now come with the abba. Now my manicas a men's uncle. Needs to be 1 month no 2 quine. I want to make a town 1 month, Juma. See 1 month in this one, Bussam, the name son anything say. Now, my salary when I say, my men, anything so on send this scan and famano. And see, I feel the name I have bassa because my men de make no matter where you may know as I can send the man. It's a bass and 2 days now. Size stand to catch and say, my men, I'm telling chance on farming common in your ketua. Oh, baby, fufu. You know what they make quay. So they make call honor. No, you are to say, Many Juma. Emanu 1 month. Enu anani sister naba. No akwaje me normal na me passport ni me bibia na me call back to Ghana. Ma ko me call hono mo no. Sister ni treat me kom de me. Ti me hwedi na me say amaye adwuma. Wa send 10 months paper. De aka nyina o nchen. Still no to me ko am kwenti e ma me ye say me nya adwuma bia biem. Ena ni nua no e fa me so de me komani sister. So de me komani sister no de makosi baby fufu na oyi mi esiwo me dem ni se bia oto ade aba no asan be fam me jon baby fufu Akoma FM Jordan ba chan ti mi jona police for ebe fam because e ho no uja abonten o so mbe fa ma ko mbe fam ko minim hwe pipa bia ni mi ho number bia ni mi ho afi ma ya basa ti o ho na Ghana ni bi nso bae tinka o msan be yi mesi abonten se mi ni copy bia se e was say o mama baby stay ntinko mu san be yi mesi abanti ti loki na Ghana ni bi ba ho no na me kan me nsem ni nyina a kire no ana o yeso oni obi okumase enti no o frɛ no na ya hweso obehu baby kra boy ni wa ampa ya frɛ ne church no o mna boadi e ho na no o ye adwuma ba twan na me boy ni di kire no na o kɔ ho nto o kɔ ankoto no akoto ne namfo ni bi na oje number ede mami to oje number mami ene ntempa na me senya obi phone na me frɛ boy na me kyerɛkyerɛ de esi wo ho nyina kyerɛ no nti ho na ode mami na no send this scan number mami na ode agent no so ena wodwene ede efa yenua ba na nakua anatokas ne boy asamwa ene papa sofo kwaje asem yi eho wodi ne ba bia frefre me Maa Akos ba ede mami na ko ba say bibia ntimi ko free agent na mcheche ni say na ato en kan ma beta for pastor Julius say Abraham bam original Nigeria Maa Akos mo me am tom hene so kuti ana sar ba fo e ti do to sumi lo so tiaw ani asoro bi du so fa ke ba ni Maa Akos ya that be that me can be say so bi wu a on sa man ko mo bi ba doctor for part of the suade omini aba no asase no ka bi se nko woni ka na so mabo kan yi team say man ko sa control ba bi abekọ Akoma no ti buabu no e bi emu no wo cha so na say when kan jai ko ba me go so ma ko sa control ni na dugo na kwa bi tani omoda tin dem say o fe papa no o ka bi na mi dey papa yen ka say bi mpe bi ka no odi ana bi abeji wo ba abu bom papa so na ka bi a o ba ndati bi eje kwa kwase buo ana ba ndi ebu ni abai wa jama wa no isi kan so ebeji ho so a asa atra so ti ma ne go me se papa no obo se nya yo na ne ba no fesi kan mra e da city e da se papa we din ba bia frefre ni aba ko si papa di o fa kwata papa ni aba ma me ma no abejafo aha na me fa akonye so na me ntia ko fesi menye na ne brago atono so atini aba kan ni Mr. Diki apia recycle to mo ko fiasia omo age bro mo tie wo dendenden mimi aba me papa ya o kasa yi be di ni wo ya papa o bu sa ni question bi na mi da papa enti se wo nya
money no one to sour. No, Ben, so broke could be any sick. I want 4 times grandma. Papa, wonder would be Boban would be this Abedina. He didn't need some Papa Cabella would get. It was any Babel man come. Number dear buyer, so once in Kono Coin and Sakaya. Woman money buying ya and byway. When any sick and offer to be being one. So, Ben Bre, you are putting a new free. Now one minute, no being to Cabra would be Papa and yet there. It's just around to any ballon come. No more basic man now, Ben, a medina, way of papa. A crown who could no bush for crab preso. Now, so would 80 million and a Mako and a brown cobraye. Who could bray a Sicario ground with Sake Sapapano. One in the banning come home. Mamma, me would did yes, I mean, about the doing send ye. But why you be paying? You cannot be clear you call the diamond. Yes, let's say, Papa, no in the bank come home. You're afraid me about to come on. Me that's me, Papa. That's so far, Quata. We didn't baby afraid. If I tell a friend, yes, make a sense of charity. Okay, young. Maybe I try Miss Panada. Also, any abani stickers, man. That will be where I had to do. And the Papa no corporate say, and obidi here and Nancy Carapana Cabernet. Yes, Leno. On any banning Casana, or Munches Kama in your ban. That's Miniaba. We didn't baby afraid. Hello, we didn't baby afraid. Marco. Yes. Marco, my mama basu you my family you go asante my na Marco me the model report junction so that I say patazis okay idi ani akwesi ewu taxi driver na Marco yen shiri bin so say wo baba na obua obi ba pe ontu kwa me huni se mfum so bi ani ho by sofu we ne birthday agentfi ena pa ya no na Marco na me bisa mo say no so for Ben no e praise the software na as method the software because and at the end of that baby who be say no question bi who be say no say e ya ota de e ma no e ko e yi for na o ti de don do nya bi da e ti software wo wintimi kan ko e tutu ko na aso dem e preach e ka cho e wa for ma se o mon kan ko ma ko ya ho sem je software ni ma e to de bi ye no personal now we are suffering now, baby. Yeah, Ubu, this way, so far. Where this year, what baby at Sam? But it's a say, so we are suffering now, baby, not at all, so far. So this year, Pauno, I saw for be a year, Mapa, a beautiful year, my pony part, Marco, that's software, and then the baby. In fact, how much Yamana, some now, all my buyers went there, Yako, Marco, there's some more buyer, not when the tears can sit here, or family buyer, Bibian to dinner, which you will macamo. But that's the many of them. I say, we didn't baby afraid. Me glad the answer. The cafe free of the market, Shumika for no pen. Ma, no boy, and I'm Chama. Now, maybe a mamma a hammock crabia and say, Papa, when the Banomu said, and I go. It will move Fanya at Quabi, no woman a quack of bread, no more is coming. So, the Papa no move some more so, and we shop in the year. Yeah, then who should go home and what some of the afternoon. No, you give some money, we didn't think I'm going to Emma or Babu that said that they are not. Now, you put program my obedience socket here. I couldn't do it for my boy, my come after me. Mamma, and not from Kra. It is a what dress any young and not get here there. There will no pass. It will be decided you. It is one. Cabernet. Cabernet. It's been a message. Someone so case, but a flap somebody asking about the Papa Minister, a Panua. What is it? I want to put it a day, a whole job, a better than 3 years. You do together. One area, we'll check about it. We'll check about that. A part of that is a wapa. Here will be added. We will get my point again. Every number. A parima, Yamishramo, Eddie, and a mapa. But I see if we didn't be afraid. Ah, the mammy. Bibiano kojo poku me kase fi atosu market papa oba atosu market ya papa fo yitu ayem fa uduma die ni akukura ya kase de bia nyankopom on to buspa efangu umuso no mama ho dia evidem bia mutimi dia be aduma na kakra mo kan se be fra pa no o mama die ntua yize ni aba ni sika na eva ma no ana kwase bu enye sora se yesre ebo wa so no bi ya di na se ubu ni kwase a enye fe Dobe Biano, the Puate, into a friend, a papa, or me poor body cigar, and from an embassy junior.
Mami, the pastor Macron. Say, your chat so we didn't be afraid. Hello. We didn't be afraid. No, Jinasi. Jinasi, Beman, I am crying. Ah, your friend is off Jima Board, me or Baptist. Soften where you pass Siapa. Obi anyone. Soften where you pass Siapa. Oh, yeah, never palm ya chinatu. Where you pass here. Soften years, Abaman. Ah, woman, I say, Juma, as of when you never na some conform with our fellow. I didn't try. It was very big. Party. Pastor, you lost an evangelist. Munya Juma said, I'm more than Marcos is in shower or my for. But he has offered. Yame and shower, Papa, when you break a deep pass, when you break a deep, so when you break pa. Because a software no be at it, a software no be. Meeting at the Maa Akos program near Akoma Sem, Yamaya to more a Juada, Yabasia Shia, Nafe, the case for Abra, Namabuaye, I'm here to me as survey, and many Pacrono so come journal, a one hawa or Femumu. Sabre dear Ebusia Penny, Samia Champon, one in the sports team, Omobaya, a year Akoma sports, the powerful sports, and no, and the Guaquansua, what they ebre war. So, and you are feeding free, anyone more shimum, Yamia to one, Yabasia Shebi. Akoma Sports 87.9 3 to 6.